إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلواته وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها المسلمون أوصيكم بنفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا، وهو القائل في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، uligamuge emmeha loboyeti akhunna ukhtun adi algonmenge mi adu evves gotakun ividane huriha farayattaka emme riveti wegemwa islam deenuge mativeri salam kura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ade mire algonmen mi baavwa baddalumaki jamiyatu salaf ge faratun ade divehi zuwanunge terega himene islam dinu kantataka lobi kura zuwanun kolen evvegen ufaddafawa jamiyakun divehi rajyege emme harayitunge hittawga islam dina lobi ufedduma adi ebami huna kiritu qur'ana sunnatuge ma'lumatu mi ummatuge salafus salihun fahum kurawwa angawafawa gota bayan ko dinumattaka masay kormunda masakketak tereng masakkate mi masakkataki tafatu farayattoge eki gahal ehi terikan libigen algon men kuriya genda masakketake ehen nuwam vi sawbe vesnei sawbaki algon men emmennaki islam deenuge ahuluwerin edina nasru den lazim efawa mihu wima waran ufaves kuran khasa gotega mirege mi baddaluma mirashuge uligamuge bae zuwanu isnagagen harakater velawwa ebe fulunge amali ehi terikama adi maaddi adi mali ehi terikan algon menna for koddigen mi hisaban algon men gines devwa fawati algon waran ufaveri khabaredden evves halegga tikurevi kharada hedeki evves halegga bekarowegen diechennu kurewunu kharadennu emme itubaru kam bodu gotuga tebefuna rakka kurewme iyan emme beenum wegen wa duhu Allah subhanahu wa taala ekamuge manfa koddevwan ehni ilaahuge mawga heda kura komme hedegge minwaru thawabu Allah subhanahu wa taala itur kurawwa hassateka guneya hamiya irada kurawiya ege emme furiham minuga dharma libene amalekamuga mikan lawwash algondu men mire e shehuge kiban Allah subhanahu wa taala ge deenu minware libigatu mattaka waran aduwer kama ko faliyatu sheikh ge arihun dannawan faliyatu sheikh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ಅದೇ ಅಳುಗಂಡ ಅದಿ ತಿವೇಫುನಟ್ಟಕ ಮಿ ದುನಿಯೆಗೆ ಮಿಸಾಲಕಿ ಅಳುಗಂಡಟ್ಟಕ ಮಿ ರಾ ಉಲಿಗಮುಗೆ ಮಿಸಾಲ್ ಮಿಯದುಗೆ ರೇಗಂಡುಗೆ ಒಗತೆಗ್ಗ ಅಳುಗಂಡು ಮಿತನಂಗ್ ಆಸ್ ಮಿರಶ ಫೇಬ್ಮು ಮಿರಶ್ಗೆ ರೀತಿಕಂ ಫಿನಿಗೆ ಅಜಾಬೆಫ ಮಿರಶ್ಗೆ ಮಡ್ಮಾತಿರಿಕಂ ಫಿನಿಫ ಅಳುಗಂಡಂಗ್ ಎ ಮಡ್ಮಾತಿರಿಕಮಂಗ್ ಹಿಜ್ಜೆ ಹಿಫ ದೆ ಮಿರಶುಗೆ ಮಿರೀತಿ ಮಂಜರ್ತಕ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಮಿರಶ ಖಾಸ್ ಕರವೆ ರೀತಿ ಕಂದತ್ತಕ ಅಳುಗಂಡು ಆ ಶೋಖ್ವೆ ಎ ಕಂದತ್ತಕ ಅಳುಗಂಡುಗೆ ಹಿಜ್ಜೆ ಹಿಜ್ಜೆನಮ ದೆಂಗ್ ಅಳುಗಂಡುಗೆ ಫಾತುಗ ಎವ ಅಲ್ಗೊಂಡುಗ ಅಂಬೀನ ಅಲ್ಗೊಂಡುಗ ಅಂಬಿಮಿ ಹಾಯ ಅಲ್ಗೊಂಡುಗ ದರಿಫ್ಳ ಅಲ್ಗೊಂಡುಗ ವಜೀಫಾಯ ಮಿರಾಚಂಗ್ ಹದಾನತ್ತಾಲಫ ಮಿತನಂಗ್ ಅಲ್ಗೊಂಡುಗೆ ಹಿ ಹದಿಯಾ ಕೊಫಿಕಮ್ ಗವಾಣಮ ಕೀನತ್ತವೆಗೆಂದಾನೆ ಮೀ ಅಲ್ಗೊಂಡಟ್ಟಕ ಮಾದಮ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮಿರದ್ದು ಕೊಫದಾಣಂ ಮಿರೇ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮಿತನಂಗ್ ಐ ಮಾದಮ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮಿರದ್ದು ಕೊಫದಾಣಂ ಅಲ್ಗೊಂಡುಗೆ ಗೋಚಿಂಗ್ ಎಬೋಯ್ ಅಲ್ಗೊಂಡುಗೆ ದರಿಯಿಂಗ್ ಎಬಹುರಿ ಅಲ್ಗೊಂಡುಗೆ ಅಂಬೆಂಗ್ ಎಬೈಯಿಂಗ್ ಎಂವೆಜ್ಜಿಯ ಮಿ ಮಂಜರ್ತ ಫೆನಿಫಾ ಅಲ್ಗೊಂಡುಗೆ ದರಿಫ್ಳು ಮತಿಂಗ್ ಹದಾನತ್ತಾಲಾಗ ನುವಾಣೆ ಅಲ್ಗೊಂಡುಗೆ ಅಮ್ಮಿಹಾಗ ಮತಿಂಗ್ ಹದಾನತ್ತಾಲಾಗ ನುವಾಣೆ ಅಲ್ಗೊಂಡುಗೆ ವಜೀಫಾಗ ಮತಿಂಗ್ ಹದಾನತ್ತಾಲಾಗ ನುವಾಣೆ ಎ ಕಂದತ್ತವಗ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಅದಾಕುರಂಜೆ ವಾಜಿಬ್ ತವಗ ಮತಿಂಗ್ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಹದಾನತ್ತಾಲಾಗ ನುವಾಣೆ ಮೀ ಹಮ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮಿಂಗ್ ಎಮ್ಮೆನಟ್ಟಕ ದುನಿಯೆಗೆ ಮಿಸಾಲ್ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ ದುನಿಯೆಂಗ್ ಆಸ್ಮಿತಿ ವರ ಕುಡಕೊಡ ಹಿಂದುಕೊಳ ಕಟ್ಟಕ ವರ ಕುಡಕೊಡ ಹಿಂದುಕೊಳಗೆ ಮಿದನು ಈ ಹಕೀಕತುಗ ಅಲ್ಗೊಂಡುಗೆ ಮುಳಿ ಉಮರ ಅಲ್ಗೊಂಡುಗೆ ಮುಳಿ ಉಮರುಂ ಮಿ ಅಲ್ಗೊಂಡುಗೆ ಮಿದತುರುಗ ಮಿ ಉಲಿಗಮುಗೆ ಹೇದು ಕುರ ಕುಡ ವಗುತು ಕೊಳ ವರೆಂಗ್ ಹಕೀಕತುಗ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ ದುನಿಯೆಗೆ ಹೇದು ಕುರ ವಗುತು ನಿಸ್ಬತು ಕುಡವಾಣೆ ಮಾ ಮಧುವಾಣೆ ಇಕಿವೆಗೆಂತೋ ವಿಸ್ನಾ ವಡಾಗನ್ವ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಮಿ ಖಲ್ಕುತಂಗ್ ಉಫದ್ದವೀಸ್ರ ಫಿಶ್ಗೆಂಗ್ ಕಿಹಾ ದಿಗು ರಾಸ್ತಾಯ್ ಕಡತು ಮಫೌಗತೋ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ ದುನಿಯಂಗೈ ಕಿತಂಗ್ ಆರ್ ಕಿತ ಮಿಲಿಯನ್ ಆರ್ ಫಂತೋ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ ದುನಿಯಂಗೈ ದುನಿಯಂಗ್ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ ಅವ ಮಫೋಗ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ ತೆರೆಂಗ್ ಎಮ್ಮ ಉಮರ್ ದಿಗು ಮಿ ಹಾವೆಸ್ ಹದ್ದಿಹಾರ್ ಅಡ್ಡಿಹಾರ್ ನೋದಿಹಾರ್ ನೋತ ಸದಿತೈಕಾರ್ ಎಬ್ರುಗಿನೆನ್ವಾಣ್ ಕೊಫ ಎ ದುನಿಯ ದೂ ಕೊಫ ದನಿ ಏನ ದುನಿಯ ದೂ ಕೊಫ ದಾಫಹುನ್ ದುನಿಯ ಕಿಹಾ ದೊಹೆ ಬಂದೆ ದೆಮನ್ನಾಣಿತೋ ಕೊಮ್ಮೆಗಸ್ ಎ ದುನಿಯ ದೂ ಕೊಫ ದಾಫಹುನ್ ದೆಂಗ್ ಕಿಯಾಮ ಮಫೋಗ ದೆಂ ವಿಸ್ನಾವಡಾಗನವ ದೆಂಗ್ ಕಿತಂಗ್ ಆರ್ ಬಂದೆಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಎಕಲಾಂಗೆ ಇಖ್ಲಾಸ್ ರಕಮಾಕು ಸಾಲಿಹ್ ಅಮಲ್ ಕುರಿ ಮೀಹುನ್ನ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ನಿಅಮತ್ ದೆವುಮುಗ ಎಕಲಾಂಗೆ ಉರದುನು ಕಾಫಿರಿ ಮೀಹುನ ಎಕಲಾಂಗೆ ಅದಾಬ್ ದೆವುಮುಗ ಕಿಹಾ ದಿಗ್ ವಗತೆ ಫಾಯತ್ ವೆಗೆನ್ ದಾಣೆತೋ ಅದೆ ನೀವು ಮೆನ್ನೆ ವಗತೆ ಫಾಯತ್ ದಾಣೆ ಏಮ ಎಕ್ಕೊಳಂಗ್ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ ದುನಿಯ ಮೀ ಎತ ಮಿಲಿಯನ್ ಆರೆ ದುನಿಯಗೆ ಉಮರು ಫಾತಿ ಫೌ ದೆಂಗ್ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ ಹದ್ದಿಯ ಅಡ್ಡಿಯ ಆಹಾರ ಎಮ್ಮೆ ದಿಗು ಉಮರುಗೆ ಮೀಹಾವೆಸ್ ನೋದಿಯ ಆಹಾರ ಸತೆಗ ಆಹಾರಗೆ ಮರೋಗೆನ್ ದಾಣಿ ಎಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸತೆಗ ಆಹಾರ ದೆಂಗ್ ಮಿ ದುನಿಯೆಗೆ ಉಮ್ರಾ ಅದು ಹೇಗೆ ಇತ್ತು ಆಖರತ್ಗೆ ಅಣ್ಣಂಗೆ ಹುರಿ ಹಾದುಸ್ತಗ ಗುಳಾಲಾಯರ್ಗ ಮೀ ಸತೇಕ ಹೊರಕ ಆಹಾರ ಅಡ್ಡಿ ಹೊರಕ ಎವ್ವಿಸಿ ಚೆನ್ನು ಹಮ ಅಲ್ಗೊಂಡುಗೆ ಉಮರ್ ಇವರಿ ಹಮ ಸತೇಕ ಆಹಾರ ದೆಮೆಗಿಂದ ಉಮ್ರ ಕಮಗಾವಿಯಸ್ ಎ ಉಮರುಗೆ ತೆರೆ ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮಿರಟುಗ ಹೇದುಕಲ್ಲ ವಗುತಂಬುರೆ ನಿಸ್ಬತುಂ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆ ನೆಟ್ಟಕ ದುನಿಯೆಗೆ ಮೇಲೆ ಬೇ ವಗುತುಗಳು ಮಾ ಕುಡವಾಣೆ ಎಹೆ ಮೀಮ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆ ಎಗೊತ್ತುಗೊಸ್ ದುನಿಯೆಂಗೆ ಹೆಲ್ಲಿಗೆ ಹಿಂಗೊಸ್ಗೆ ನುವಾಣೆ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ ದಣ್ಣನ್ ಜೆಹೇನ ಮಿ ದುನಿಯೆಕಿ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಹಮ ವಗುತಿ ಗೊತ್ತು ಹುರಸ್ ಕೊಲ್ಲ ಫಾಲ ಮೆಕ್ಕಂಗೆ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ ದತುರೆಗ್ಗ ಕೂಡ ಇರ್ಕೊಳಕ ಮಡ್ಕೊಲ್ಲ ಮಂಜಿಲೆಕ್ಕಂಗೆ ಎಗೊತ್ತಕ ಬೆಸ್ ಮಂಜಿಲಿ ಬೆಸ್ ನೂ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಹಮೇಕನಿ ಆರಾಮ ಕೊಲ್ಲು ಮಟ್ಟಕ ಜಸಾಲನಿ ನೋತ ಕುಡ ವಗುತುಗಳಂಗೆ ತಾಂಗೆ ಹೇದುಕೊಲ್ಲನಿ ಹೇದ ಕೊಲ್ಲನಿ ಅದಿ ಬಕೆ ಖಾಸ ಕಮೆಕ್ಕುರು ಮಟ್ಟಕ ಕೊಂಕಮೆತ್ತು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಕೆಮೆಂತೆರು ಮಟ್ಟಕ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಎವಗುತು ಹೇದುಕೊಫ ಕಮ್ ಗವಾಣಮ ಕೀರ್ತ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಸವಾಬ್ ದೆವ್ವಾಣೆ ಏಕಮಕು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಉರದುಮುಗ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಮಿ ಕುರು ವಗುತುಗಳ ಹೇದುಕೊಫ ಕಮ್ ಗವಾಣಮ ದೆಂಗ್ ಒತಿ ಥಾ ಅಬದ ನೀವು ಮೆನ್ನಂಗೆ ಅದಾಬ್ ಎಮ್ಮೆಗೆಂಗೆ ಮಿ ದುನಿಯೆಂಗೆ ಹೆಲ್ಲಿಗೆನ್ ದಿಯ ನುದಿನ್ ಮನ್ ನಸೀಹತ್ ದೆವಮು ಕೀರ್ತಮ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹ್ ಇಬ್ನ್ ಉಮರ್ಗೆ ಗಾಕೊಳ್ಗೆ ಹಿಪ್ಪಾಫ್ ಎಕ್ಲೇಕ್ಫಾನ್ ಹದೀಥುಲ್ ಕರವಣಿ ಕುನ್ ಫಿ ದುನಿಯಾ ಕಅನ್ನಕ ಗರೀಬುನ್ ಔ ಆಬಿರು ಸಬೀಲ್ ತಿಬಾ ದುನಿಯೆಗೆ ವಾಶೆ ತಿಬಾಕಿ ಬೀರಟ್ಟೆಸ್ಸೆ ಕಮುಗ ನೋತ ದತುರು ಕುರಮುಂದ ಮೀಹಕು ಮಗು ಹುರಸ್ ಕುರ್ಮ ದತುರು ಕುರ್ಮುಂದ ಇರ್ ದತುರುಗೆ ತೆರೆಗ ಮಗು ಹುರಸ್ ಕುರ ಮೀಹೆ ಫದೈಂ ವಾಶೆ ಅದು ಮಿಸಾಲಕ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ತೆರೆ ಮೀಹಕು ದತುರೆ ಕುರಮುಂದ ಇರುಗ ಈ ದತುರೆ ಮತೀಗ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಲ್ಲಂಜಿ ಇದಾಣ ತನಗ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೇದತುರ್ಗ ಆವಿಸ್ ಮೀ ಹಣಿಮಾದು ಕೊಡು ಹಿಂದುಕೊಳ ಮಾಡ್ಕೊಲ್ಲಾಫ ಏಕಲ್ಲ ಹನುಮಾದೂಗ ಎ ಮಡ್ಕೊಲ್ಲಿ ಬಗೊತ್ತುಕೊಳ್ಳು ಅಗೊಂಟಕ ಎಸ್ ಮುಹಿಮ ಕಮ್ಮೆಗೆ ಬೋಯ್ತು ಎ ಮಡ್ಕೊಲ್ಲಿ ಮುಗ ಎಮ್ಮ ಎಫದಿಂಗ್ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಹಮ ಎದ್
in alamun anin alamadda diumuge terega meduga algon men mi alamu gaves madukollani algon men alamu dharrun nukmegen as mi alamu ga kudo hindukol madukolla bindani alamul barzakh gawani kitan ahar kamennenge qiyam banden algon men tibeni kawwaluga alamul barzakh ga den ege fahuga Allah subhanahu wa ta'ala algon men mahshar kurwa algon men hisab Allah algon men thawab no ta adab devane ade ei niumenne kame ema algon men mi alam ga mi hedu kolla wagutukol ki mi warak kudo wagutukolen ema algon menge wajibaki mi wagutukoluge terega algon men halak wegen nudiun ename algon menge aade ki insani tabi'a nya kura agutun ade shaytana algon men atuga hifa damagen gos halwa gelwa lati algon men mi wagote ko bato algon men hatta ismi haqiqan hadan natani emegen rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith fil qur'an wagotuga iqtarabat as-sa'a wala tazdadu minhum illa bu'da ade qiyam kari wejje enemes qiyam kari vi hen algon menna mideveni qiyamat adura danno miule chiki algon men qiyam kari vi hen qiyamat tayyar weni kinun ekam qiyamat gematin ghafil weni kongere kunto qiyam qaim wani algon menna kannenge ekam algon menna ham yaqinu wesingeni komme mi heves marum oti enetga qiyam qaim fakan emejja anikam visna wadagen algon men gitiren emmela kujjaves haddihar addihar duniye ghorn akam ga wahnama algon men visna hinga qiyamen algon men naka madurga nekan mireves madamaves algon men marwedan marwejje oti algon men taka qiyam qaim fa ema qiyam qaim mumun den Allah subhanahu wa ta'ala algon men ade algon men taka qiyam qaim marum Allah subhanahu wa ta'ala algon men dukol lawani kinu ade maraki algon men etanga maruge kawwaluga nidafat tibe kamga waanama ei warabbodu heve warabbodu laabe manfai kom ekabes ekoma kahinennu kawwaluga algon men wanikon Allah subhanahu wa ta'ala fanwa malaika bekalon algon men e baswalu karwa eswalan algon men jawabdari wange beje e jawabdari algon men tedu hadan e beje e hada tedu ge sabun algon men Allah subhanahu wa ta'ala ga hadaratu manfain libe fadagotakan eted algon men hetto balange beje ehima algon men ekam e beje tayyarwa tayyar noje kam gawana makawwal ga algon men onnani ad hitamiya vena azabuga den ege fahuga evvoram bod vena azab qiyamaduhum narakan algon men wanan jeje algon men liben ehmima algon men ge wajibaki mi narakya wiha ves duraka filan diun algon men kinetto filan dani he amal kurmu Allah subhanahu wa ta'ala taqwa vermu eklange birwetumu den Allah subhanahu wa ta'ala taqwa ve eklange birwetwe eklange attaka hame kan eklange attaka ikhlas tiri algon men he amal ko fikam gawana yaqin karwa e amal Allah subhanahu wa ta'ala gelen nukarwana algon men gitere mihako e miha kattaka kame kura kam gawana nikan gina fara ekan gellingen gossonani sabaki e kura kantattaken e miha kattaka mi kura miha balaka nuhunnan ene kan nufennan ene ferunu kam gavis gina fara ena handana talane ena handan kure kam gavis algon men benum wegen ule inamen enata ko nulibene ade inam libunu kam gavis algon men benun darajage agen inam ko onnane ade oy kam gavis eki demi onnane echennu ema huriya gotukum wes ei bekar kam ehem miha kurussam masay kurumaki ei ham bekar kam algon men ifarater rusete masay kurum wi kirt Allah subhanahu wa ta'ala iki vegento kirt Allah subhanahu wa ta'ala algon men ge sahib algon men ge malik algon men rod deva algon men ufaddawa burkurwa gengluwa kalaki ei ding Allah subhanahu wa ta'ala algon men kura hewkanta geleni nukrava komme kamaka veswara me kitam kuda kamaka gaves ikhlas tarkama ke kan kurawejja ekam ga thawab Allah subhanahu wa ta'ala algon men devan algon men dakwana ehmima qiyamat duhum swarge gahlwering isna wadaga na naraka gahlwering wa ke no midannoni swarge gahlwering emihun swarge ga aramuga naimuga ufuluga demetiverga emihun ama hitam kurana eves kamen nonana emme kame fiwa emihun hitam qurani hame kan emme kama kattaka konkametto emihun hitam qurani duniyege onir emihun kuri salih amal takavvuren gina salih amal tan nukure wunitive kitma rasulullah sallallahu alaihi wasallam algamna khabar devagotuga laysa yatahassaru ahlul jannati ala shay'in illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkuru Allah azza wa jalla fiha rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithul karvani swargege ahlwarin eggotuka ves hitamen nukurane emihun hamekani hitama qurani duniyega emihun ulunu duwaswaruga duniyega umruga emihun kibein fait wegen dia sa'aten fait wegen dia wagutega e wagutuga emihun nan Allah subhanahu wa ta'ala madin handmanu kurawni tiye
ಮಾನೇಕಿ ಎವಗುತುಗೆ ತೆರೆಗ ಎವಗುತು ಕೊಳುಗೆ ತೆರೆಗ ಎಮಿಹುನ್ನ ಸಾಲಿಹ್ ಅಮಲ ನುಕ್ರವನಿ ತೀಯೆ ಅದು ಸಾಲಿಹ್ ಅಮಲ್ ಕುರುಮುಂ ಅಲ್ಗೊನ್ men ಕೀರ್ತ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ತಆಲಾ ಹನ್ ಮುಕರಂ ವಾನೆ ಎಮೀಮ ಎಮಿಹುಂ ಮಿ ಹಿತಾಮ ಕುರನಿ ಸಾಲಿಹ್ ಅಮಲಕ ನುಲ ವಗುತು ಕೊಳೆಂ ಹೇದು ಕುರವನಿ ತೀವೆ ಅದು ಮಿ ಹುಸೂರ್ಗೆ ಗಹಲ್ವರಿಂ ಎಮ್ಮಿಜ್ಜ ವಿಸ್ನಾ ವಡಾගෙන ಸೂರ್ಗೆ ಗಹಲ್ವರಿಂ ಸಾಲಿಹ್ ಅಮಲಕ ನುಲ ವಗುತು ಕೊಳೆಂ ಹೇದು ಕುರುನಿ ಎ ವಗುತು ಕೊಳೆ ತೆರೆಗ ಎಮಿಹುಂ ಫಾಫೆ ವಿಸ್ನು ಕುರೆ එකමට්ටක එමිහුන්ගේ බහිතාම කරේ එම්බෙජ්ජියා නරකා ගහලුවරින් එමිහුන්නකි ෆාෆාගේ තිරේග ගෙම්බිගෙන් බලුලෙවිගෙන් උළුණු මිහුන් එමිහුන් දුනියේගේ හේද කුරි වගුත්ත කට්ටක කියා බොඩකන් හිතාම කුරානතෝ කියා වේනෙන් එමිහුන් උෆලානතෝ කියා බොඩ අදාබෙන් එමිහුන් මෙච්ච වෙරිෆාවානතෝ එම අල්ගොන් මෙන්ගේ වාජබකි අල්ගොන් මෙන්ගේ මි හයාතුක අද මි හයාතකි ඉදන් තක්රාර් වානේ එච්චනු algon menna mi kurmatiwa komme bagutu kolaki komme minati komme sukuntaki alun embur annane echenu algon men laane wa ke den alun iada wa na echenu ema algon men mila komme newa iga algon men ge macca faaytu gen da komme hindu kolage terega komme bagutu kolage terega algon men kurmwi kamaki kirtullah subhanahu wa taala hewka kirtullah subhanahu wa taala taka hewka me kurmwi ekelang ruhudu gatun libeta salih amal kurmwi salih amal kurmage matiga algon men demiti bembi එකමකෝ එහෙන්තෝ කන්ත හිඟනි අල්ගොන් මෙන්ගේ ගාෆිල් කමගේ මතී අල්ගොන් මෙන් නිදාෆ් මිතමනි අල්ගොන් මෙන් නට්ටකා මිලිෆා මෙ බොඩු නියමෙන් උමුරුගේ නියමෙන් අල්ගොන් මෙන් නගාලනි මී අල්ගොන් මෙන් කන්ත කුරුවෙන් දාග එම අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා නබියුනා රසූලුන් ෆන්වා මි ගාෆිල් කමගේ තෙරින් අල්ගොන් මෙන් නිර්වු මට්ටකා Allah subhanahu wa ta'ala bani ita magutakin algomen taka dakwafa hulwafa ekama ko es algomen mitbani ghafil wegen algomen mitbani duniyege dalayan helligen duniyege kulatawge terega gelligen duniyege algomen baludewegen mitbani algomen nufenna kala Allah subhanahu wa ta'ala algomen taka ossamun gendawa ni'metta himima kirtma rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith fil karwa tedu basfulu hadith fil karwani ma ra'aytu mithla an-nari nama haribuha wala mithla al-jannati nama talibuha naraka fada tane timkale ikfan dekawade nuganno me naraka fada tanin etanum filanduwa miha nidafa onna timkale ikfan dekawade nuganno me swarga fada tanin etan hodan ule miha nidafa onna ad swarge matwer tane ma tane molu tane boduwegen wa ni'maten e ni'men hodan ule miha visna wadagen walgon men geterin kamen hodan ule miha nidafiya ekan dukolaf mi nidani ghafiluge nidani kon faada to e ne qurani misalaka algon men geterin kiwa kujje ena beenum wani mati wana hodan enum beenum wani molwan ena beenum wani sarkar medeba award takachi ekan ena beenum we ekam ede ekam dahivetwe ekam taka masaka nukom mi nidani ekkala award taka inam taka libenato yaqeen musnu libena hame faden algon beenum wani mustandiwa algon beenum wani ehen komes duniya mi ni'maten e huriyaga magattakas masaka kuranje ekmako mi beenum baluga bawafa ekman edum werun hituga bodukoffa den nidafiya ekantan algon men haqiqataka begen daneto nudane hema hame faden algon men swarge ede kiyafa nidafa otimaka kamakunu dane algon men jehene fardu fas namada rakatirwa ramadan mahgo rode rakatirwa kuldana kan lifa mi hajjwa adalgon men jehene huriha faafata kun durheliwan eirun algon menna swargele beni hame faden narakain rakatirwan ede miha narakayki nubaykan bodo adabekkan beenekkan etanuga mulin bani kekulunkan algon menna inge etanun filan duwan algon men beenum we etana dakan algon menge hiten nede hiten nurhe ekama kos algon men etan algon menna karwe mun anner algon menge ghafil kam gesabun algon men edimaya shaytana as koppamun dair gavis algon min evs alamen nati nidafa mitbani ema rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam hadith fulki marborte de narakain salam wang ede miha he amal nukon nidani swarge dang ede miha vis he amala durhel behurge nidani ema mi algon men ge halaki egotukas min algon men begen nuwan algon men ge wajibaki kirt allah subhanahu wa ta'ala matin hada kurun kirt allah subhanahu wa ta'ala taka algon men algon kurun Allah subhanahu wa ta'ala algon men taka wajib kurve huriha he amal kurun eklang algon men nahi kurvi huriha no amal ta kun durhelwon en nuni algon men ka salamat ne mi duniya ki algon men mi duniya ke kitam me usko binata ke kurikam ga vies algon men mi duniya ke kitam me mir ko kagen onu kam ga vies algon men mi duniya ga sahih khidmat tan nikan ragalan hodagen aram ga friyam sihhat ga doste ke ved kurikam ga vies em me fahun nimigen dani mi fasganu ga adiya nimigen dani tin hatar mihege konuga ufuligen gos
saharaganota qabristan ga walleweni ema ewalulemun Allah subhanahu wa ta'ala algon men aswalu karwane ema eirun eduhun algon men handan begin dane mi haqiqat ga wes algon men taka o daimi go wachennuka den algon men ibran hasil karmi mifadein kanta dimae fawa mi hunge kanta takun ad algon men geterin kaakoto emiha ko lobewa kommes miha ko enage mamme ko wabbe ko dariye ko akha ko ukhta ko bebe ko kokke ko kommes miha ko enage kono mati gos qabristan ga walala fanen hame ekakos nunnan ekmako bisna wada gannawa ekkala algon men kono mati go ufila fanen gos walli algon men lobewa farai miedu duniyen alun emri awmuge fursat libijjiya kudo hindu kolaka wes libijjiya kito ena qurani ena bunane to emme fahun nukuti kon filming heje emme fahun release wi kon cd en heje emme fahun nukun lawati manen ado isal di belashe mifadain bunane to yaqeen wes nubnane ekama algon menge samalakan midani mifada kanata kattaka ade mi qabristan go wallefa mi hunguteren ham emme mi hekos kuda hindu kolaka wes ena dirunda vijiya ena hindu kol hedu qurani Allah subhanahu wa ta'ala algon kurmuga ekiveganto ene en haqiqa fenege hingijje adi ene libudu hindukolo boduwegen gosikam gaawis ene egotuga hedu qurani ennames dannawanto emi hunnakan efursatne emi hunnantaka efursat wani bandu kureifa ekama algona adi tibe funnantaka irada koru Allah rahmatun efursat eboy adi algon menge newa holoyen almuga kuriga algon men mi fast ganuga dashuga waldamuga kuriga he amal kurma fursat eboy ema efursat ge beenun kurma hinga washe mi duniye nehellma hinga washe mi duniye ge misale ki ama kurim wesdane fadain daturega da mihaku e daturuge magmatiga aramu kol mattaka kuda hindukolaka madukolli tanege misal e misal ay rasulullah sallallahu alaihi wasallam jassafa misal eklek fan hadith fil kurwani mali walid dunya wa mali walladhi nafsi biyadihi ma mathali wa mathalu ad-dunya illa karakibin sara fi yawmin sa'ifin fastadalla tahta shajaratin sa'atan min an-nahar thumma raha wa tarakaha hadith kurwani timan kaleg fana mi dunia ki king heje adi mi dunia timan kaleg fana ki king heje mane ki mi dunia timan kaleg fana beheka men nune adi timan kaleg fana mi dunia timan kaleg fana beheka men nune adi timan kaleg fana mi dunia as beheka men nune dunia ki timan kaleg fana behe nune adi timan kaleg fana ki wes mi dunia behe nune behe farat nune ema timan kaleg fana mi dunia ki king heje adi mi dunia timan kaleg fana ki king heje timan kalek faanunge nafs ifratige barge dashgawa kirt Allah gandi huwa bidalwa mu hadith karabame timan kalek faana mi dunya ke misalaki hunu gada duhegga hunu musum ge hunu gada duhegga datur kuramun dia mi hegge misale ena hunu gada wegen gahegge heluga aram kollu mattaka sa'atege minwar madukollu mafuga ena dia dimaya ka dia misrabakan egas duka laf ena diye mi algon men gewes misal ade algon men dature ge mitbi alamu dharr nukmegen alamul barzakh khuraskafa algon medani mahshar ge biman algon medani Allah subhanahu wa ta'ala kurful machan hutteng emima algon men nakanne bagute duniyega gembigen duniyen helligen algon men tibeka ema duniyen hellige algomen tiben nekkamga waanam algomen kiito kuramwi Allah subhanahu wa ta'ala taka algon kuramwi Allah subhanahu wa ta'ala taka he amal kuramwi salih amal kuramwi iklang ruhude gaton hode to masay kuramwi Allah subhanahu wa ta'ala hama imme amal bes algomen kura ibis amal gelenu kurwan embegen nunto algomen isna wadagen wa dualak etafar algomen kura namaduga mi takrar kurani sami Allahu liman hamida سمع الله لمن حمده كما ميكو سنوات كرارغا ركوع انت دوار انا بنانا سمع الله لمن حمده هذا حقيقه كيكيتو انا بنني الله سبحانه وتعالى حمد كف ميها كان الله سبحانه وتعالى اسوا ودغم فيه هذا نبني سمع الله حمد لمن حمده سمع الله حمد من حمده الله سبحانه وتعالى حمد كرميه حمد اكلان اسوا ودغم فيه هنا معنيك الله سبحانه وتعالى حمدك في مية حمد كلام قادو السوان أدي إيجي تران إيجي فوق إيه الله سبحانه وتعالى حضرتك إديه هريها إدنتك دنوا هريها واهك هريها دعاتك بس كلام السوان أدي ألقون لك سوالك ألقون من بس أميل نفسه أكرم بسوالك كاكتو مفدين كان تكرني الله سبحانه وتعالى فيها الله سبحانه وتعالى تك حمدك فدين ألقون من دنوا بينهم كم جواك
beenun kamek onnane to swarge vure mativeri evvesche nonnane swarge ki varam mativeri eche swarge ge matirkum ge wahaka ad haqiqatu ge algum men tasawwur kuram mes negen eha ves mativeri eche swarge ki ema swarge edi dennomus Allah subhanahu wa ta'ala e dannawa farataka eklange hamdu kafa danna farataka Allah subhanahu wa ta'ala ekan himma devane ekan devane den ade mifadain akhiratu ni'am algum men devar bisna wadagen algum men duniya ge devva fa ni'mat algum men mi tibi riti bursura ga heddevi kon farat konto Allah subhanahu wa ta'ala eklange ediwodigen nama algonduge atefai neg fade kun hadwa fis algonduge lolef nefate kamfate nefade kun hadwa fis algonduge moon huture fa fade kun hadwa fis eklange ediwodigen nama algonduge loluga wa fenun gendwa fa fis algonduge kamfatu ga wa imun gendwa fis ekmok ehin Allah subhanahu wa ta'ala nahadwa algon men mi tibi furiha magotuga rivete gotuga mi ufaddevi Allah subhanahu wa ta'ala ad mi eklang algon men dewa dharma karwa fa mater ni'mata din algon men nan ibran hasil koddev mattaka algon men bay fara fennane bay faran imtihan kuray fa faratan algon men giterin bay direkanta kurmete fa faratan emi hunna wesen imtihanen algon men wesen imtihanen emi hun imtihanu ge kakofia emi hun ngati hewla be dharma ya thawab hama ekantan algon men dekigen algon men devi fa wa ni'mata shukr kofia algon men besoti hewla be thawab ehmima duniye algon men milibe thawab bisna wadaganwa milibe ni'ma bisna wadaganwa hame fadin zaman badal wihin tafat ni'matan Allah subhanahu wa ta'ala algon men ge maccan oswani ade tafat ni'matan in ni'mat takamad algon men ghafil wege mihar ay ni'matan nune hi wa daraja ade tiege tereng zuwan lakudin nak nengene ekam algon ge umur ge nota evren dosi bay befna ingoda ge nwane real doni ge algon men kon fade konto datur kon onni algon ge rangunani malas madul utur buriga fas duas wanden fas ria algon hadange bur algon kudayurga fas ria fas dua miedu emme saali haka minute ge terega malim hulne frage algon me miyei ade hanima dua bisna wada komfada arameto mi Allah subhanahu wa ta'ala algon men macam ossam mun no ni'mato ge tere ni'mata igoto ge sifun nukrwade algon men ge amila technology ufad ni'mata ke nu e technology ufad mattaka mi science verinan e ilham kuravi e ufadane gotten emi hunna visnade vi konfarato Allah subhanahu wa ta'ala din emi hunna e visnade vafa emi hun e technology e ufadafa e kantan amwegen dafa din emi hunna eteke de gane fadain mi hun algon men rizq de vi konfarato konto Allah subhanahu wa ta'ala ad mi fadain algon men ge terega wa ni'mata guna masay ko fikam gawana algon men guna adad nukrvene emima kirt Allah subhanahu wa ta'ala ge ni'mata guna kamun algon men ge muli umur ebes fafa kanula hus he amaluga صالح عملك على من هي ذكركم قابس كلام قال من الدفافة صالح هي نعمتك كلام قال من الدفا درمك رفافة نعمتك على من الشكر أدا كرونيكم قال نوانه على من كلام الدفافة نعمتك إبرك شكر على من أدا نكروين مولي عمر على من صالح عمل كرم هي ذكركم قابس دم بسنا وداعن على من مولي عمر صالح عمل جاي نون هي دوانيكي إجتريك على من فافتن إب مسون كرم أدي كماتو باي فارن على جنا في على من هي صالح عمل فرن جنا يم جنا مني نباف عفتك هميما رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في الكربني لو أن رجلا خر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في طاعة الله عز وجل لحقره ذلك اليوم ولود أنه رد إلى الدنيا كيما يزداد من الأجر والثواب هذا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في الكرة حديث في مرادك تلفون حديث في الكربني ميهكو أين دنيا آد وهم فشجين أين مسكولي بجين بار دربجين قص أين عمره سبجين أين مروى دوها جهندين أين دوها جهندين هذا بس نرانا أين دنيا آد وهم فشجين مسكولي بجين مروى دوها جهندين أين الله سبحانه وتعالى الشكر أذاكر مرتكا سجدا أوجين ena maru kam ga yes ena e kurawon enen e kurawon alkan e nikan kuda nikan dera nikan nekmati kam ga ena deke hutte adi ena edene ena ummid qurane ena duniye fonu veto eki kuranto ena ge ajra thawab itur kuraveto ehima algan mengi tare miyako ena vihedu hun surafeshgem
ಮುಸ್ಕುಳಿಗೆ ಮರುಮಾ ಹಮೆ ಜುವಾಂಗ್ ಇರಕನು ಮುಸ್ಕುಳಿಗೆ ಮರುಮಾ ಹಮೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ತಆಲಾ ಟಕ ಸಜಿದಾಗ ಮೇನನಿ ಮಾನಕಿ ಹೇ ಅಮಲ್ ಕುರ್ಮಗ ದಮ್ಮಿ ಮೇನನಿ ಎವ್ಸ್ ಫಾಫೆನ್ನಕೋ ekamakois midennevi kantattavves Allah subhanahu wa ta'ala ge ni'mattawge kurmatiga ei evves echennu ema e mihaku e dekene ena en ekurun he amalaki ei wara kuruda he amalakamga emima komegas algon men bejje algon men ge faafata du kollan algon men bejje algon men salih amalga mashghul weganan eni faafata du nukurakamga wanama Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratun fitnain adabin aw ei wara gaakamen ei vedane kamen ada fitnain adaben asane ekan aamunu agote gaves waki mihunna khasa got gaves ada fitna ekan nuanato maru mafuga Allah subhanahu wa ta'ala ge adaben ena hushal ganna jejjiya eham kannelgem wara bod fitna ka wana emima agon menge wajibaki faafain hamekane duruhelum ekanyen nu agon menge wajibaki salih amal kurma ekiga faafain duruheluma ekiga algon menge washagan tib akhunna ukhtun was faafain durheli kurma masake kurun hamekane algon men faafain durheli fatibegen eiden ehem miyeku faafa kura irga ei timanne ya behekame nune timanne ekan barihame en kiya fatibegen egotakas kamakunane ehma algon men bajhe algon menge amil nafs salam kofa algon men washagan tib me salam kuran ekivegen to algon menge ummatuge sifayen ei heyokantaka amurkon nubakanta nahi kurun ade Allah subhanahu wa ta'ala algon menge mi ummatuge sifay kam ga labafani hew kantaka amurko nuba kanta nahi kon Allah subhanahu wa ta'ala imamun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi ema Allah subhanahu wa ta'ala mi ummatuge hew kan kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas mi stakunge teriya nervunu emme hew ummatuge mi umme kam ga levun guluwa fa miwani mi ummatuge sifataw teren sifataka e sifataw tere ke minani hew kantaka amur kurun nuba kanta nahi kurun Allah subhanahu wa ta'ala imamun ema algon menge wajiben algon men teren komme mi hebes hew amal kurma ekiga adu nuba kanta kun durheluma ekiga algon menge mujtamaage ehim mihun nuba kadan kun durhel kurma masake kurun e komme fardege wes wajiben emi hekan emasake kurwe minbarun emasake kurwe nisbatu ekan kuran jihen emima Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu ekleek faana mi iwdaga noni bay mihun dakka wahaka ge merumuga me onnoni komme mihu ko si'amal kafiya den mihun quran nuba amalakun enekan asaren nukurane maniki mihun nuba amaluga tibkam gamis mihun dukalla fa tima amillen he amaluga terega mashghulagun onni mati nimfe bifadaikum wahaka dekwe ankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga khalifa Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu wardahu iwdaga noni ehmege ekleek faanu ميستكنا مخاطب كروا بدالواني يا أيها الناس ميستكن نيم إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم تباميهم مي آية كيواكم قاويموه أتكون آية تو مياتكم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم إمام جميستكن نيم تباميهم متش واجب يقولون تباميهم عمل نفس تكامت سمالومه عمل نفس تكامت سمالوه عمل ليه ade hew amal ta kurmuga amil nafs ta mashghul kurme la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum tibami hun tadmoga fa'al sabit kafiyya den gellani me halaku genda mi hun ga sabun tibami hun nakan abis gel mennete dalalat ga mago ikhtiyar kura mi hun ga sabun tibami nakan gel mennete ade mi haqiqatan Allah subhanahu wa ta'ala bawala wa tadwasful enwas basful ge mafhum argumena by faragos kan negani ehmegen أبو بكر فان ميدالوني وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا الناس وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تما كليك فانو أدو السميم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في الكربانيكم إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده ميستكنا أن يابري فنفا e aniya veriyaga atuga hifahatta enage aniya manakurman emihum masaken nukafikam ga wanama Allah subhanahu wa ta'ala ga hadartum fanuwa adabega e huriha men shamil kurvun e durka men nuna e wara gabegen wakameke adehmima Allah subhanahu wa ta'ala mengoni algon menga algon komme miheka ves oti miheka amila nafse ma komme miheka ves oti miheka amila nafse e geterege himine tima amille yang heukan koffa adi tima ga washagen tibe mihun na hekoma gwalun ekam amur kurun ekan kama dima mihun gendun em egotka ves hame kan tima amille gege dorlappa lagen huragen namadu kollafa nimmalani kinun
ekama ko tima amille namadu kofa mihuna namadu kurma gwalani tima amille nuba kan takon durhele forge mihuna nuba kan takon durhele gwalani ade mima كيتما رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في الكربني ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب رسول الله فان حديث في الكربني إبس بيك جمدوغا فافت فتر الجيا أدي إفافة مناكر من أميهن كردان كان لبي فأويفا إكما كمنا نكفيا دين الله سبحانه وتعالى إكلاق حضرتم فنوا عقابك أميس تكون شامل كربون أي قابك باكمك إما هميكني ألقون من فافا نكو تبكين إكما كن نفده إبرا كن نفدين ألقون من بشاقن تبي ألقون من أخونا أختم بس إفاف تكون دروه الكرمان ألقون من مسكة كورنجين إكيف بكنتو إيه الله سبحانه وتعالى أقول من التكا روح دعوني مي أمتك محمد غفان نسبة هذا محمد غفان أمة بي تيوه هو كم جابومان أمتك هو كانت كأمر كرا أمتين أمتك نبأ كانت نهي كرا أمتين هذا ميقتون نبأ كانت توجه ترين برجينا كانت تنج أبوهري هو عمل جتريجا إها برجينا كانت هنا فدين هذا صالح عمل كرام بينهم ميه كان الله سبحانه وتعالى هلو وافوا دورت بامر همه فدين شيطانا الله سبحانه وتعالى جمعهم ألقون من إكهر كرمتك شيطانا بينهم كرا وسيلة بس همها باور هما إيج تريجا همين إكانتان هذا خاصة كان ألقون من نفسه بالك شكمون شيطانا ألقون من إكانت تكابيكتون إجابة ده إكانت تريجا همين مي ألقون من بدأخلاقي عملا دماء ألقون من الدبون بدأخلاقي عملك هذا إيه الله سبحانه وتعالى هم يقين بس حرام كربانا هي كربا فوكمين أدي إيه كباتو حقيقة إنساني أدي إنساني بسنو بس إن إنكار قرآن كمين إنساني طبيعي بس إن إنكار قرآن كمين هما الله مي فطرتك دين إسلام دين الله سبحانه وتعالى بابا لباف منني أدي إنساني طبيعة أدي إنساني طبيعي إيه إمه هيو كتوغا أنير إنساني طبيعة هم إيه شيء واغوتان إيه واغوتان إيه كتوغا بس إنساني طبيعة خلاف إنساني طبيعة فشارة دين الله سبحانه وتعالى أقول من جماعة كبار نلبا إنما إنساني طبيعة بايفار الشيطان أجا وسواسك هلجن ده إن أقول من جتريجا فتريجن دا بابات أو جترين نركاتري باباي بدأ أخلاق عمل تكادمان أقول من ديوم هذا وقت أخلاق عمل تكادمان أقول من ديوم اللي بر ديرك مكي بر نركلكي كماتو الله سبحانه وتعالى ريوارد نقطون إكلان كوفا أقول من حق وين داكان الله سبحانه وتعالى كوفا ألقى من حق وجندانه إكلانك كوفا ألقى من حق وجهنجيا دين هم يقين بس ألقى من كرمة واني إكلانك عذاب إيه الله سبحانه وتعالى حضرتم أن رحمة ألقى من بشان ولا في كم جوانما رحمة ناس ألقى من بشان يعني كينتو ألقى من فافا دميت بيكم جوانما أدهميما بدأخلاقي عمل كرمكي فافين إكما دميت بمكي فافين إكما جوال مكي أدي إفر بور فافين أدي إكان فتركن دا وقتوغا همين أنتم مكي فافين همين أنتم مك بدلوغا ألقون من جهين إكما مليغا أدي شيطانا مليغا بدكين بدأخلاقي عملت كرمك ضحية أكبكن دا ألقون من أخونا أختن سلام كرمتك ألقون من كم ميكو سميها كان كرونكم مسكت كرن جهين مين بدأخلاقي عملهم ألقون من سلامة بتبجيا إيجي بدلوغا هذا إيجي مقابلوغا الله سبحانه وتعالى حضرتم متير الثواب باي رجلو ألقون من طبيعة نياكو راغوتك متين ألقون من شيطانك وسوان اللي بغوتي مير كمن لبي كمن ألقون من نكل ودان إكلا بغوتي مير كمن بدلوغا دميجن داغوتك دنياغا هتام آخرتك عذاب إكلا بغوتي مير كان آس ألقون من الدعوة الدينية ما ألقون من نونك يبون فيها إيه بدل الله سبحانه وتعالى ألقون من الدرم يا ثواب دفان كم درم يتو أدوسوا رسول الله يكفان حديث كرفني قريش هاج زوان مخاطب كرفا قريش هاج مخاطب كليك فان قبيلة كان نسبة ولكن قريش هاج زوان مخاطب كرفا دبا متير ما نصيحتك كليك فان جمولي أمة الدبا نصيحتي رسول الله يكفان حديث الكرفني يا شباب قريش احفظوا فروجكم لا تزنوا على من حفظ فرجه فله الجنة حديث في الكرفني إيه قريش من هاج زوان النيف تباميهم فرجتا تباميهم ركات الكراشة فهي تباميهم فرجتا تباميهم ركات الكراشة أدي الزنا نكراشة فهي
emihegge farju rakkater kur miha kattaka swargeve ade visna wadagenwa algon men shaytana yang helligen gos algon men nafsiyat wes ade nubakantaka bar ala nafs an-nafs al-ammara bis-su mi nafs ge dhahiya kan algon men wegen mi nafs gwala man algon men helligen gos e gwala man algon men ijab din man algon men libeni kita gadiruge miru kameto e gadiru wes nuwan minute kolege miru kame warak kudo wagotu kolege miru kame e miru kan libe wagotu gawe salgon mentere inko mihe ko sunani sisi mihe ka fanidan tive ad amila nafsu qabul kura ka hala mikroni nubaka meke mikroni gos ka meke mi goheke mikanta nukrashe enage amila damir wes buna ka hala ad hinnames ekala shaytana ge gwaluma enage da'watan algon men ijaba dinima milibunu kuda wagotu koluge warak kuda miru kamege badaluga den duniye goti fadiha mistonge kurmati goti bezarun Allah subhanahu wa ta'ala hadratuga Allah subhanahu wa ta'ala hadratuga jawabdari wan je du algon men dakkane bahana nonnane emima den ekalanga azaban algon men hushelgen diun ei khari warak khari kamen ekamako ekkala shaytana ge da'watan algon men nunake bunulu mattaka algon men hiver libunu kam gawanama shaytana ge da'watuge kurmati ga Allah subhanahu wa ta'ala hadma kaffa ekanangen algon men birutwi kam gawanama ekanange rahmatan algon men edumverwi kam gawanama libe thawamage kabato swarge dannawanto swarge ki waram matwertane swarge ki waram matane etanuge matwerkama maakama eki gaves etanuga onnane maaddi mir kan tabes maaddi mir kan algon men duniyega mi fenna fada mir kan takavre ma matweri ekama ko hama ea gule kan tan onnane algon men getere mihaku duniyega ena hikkiyani mir kaatake chekkam gawanama surge fada surgega hunna fada mir kaata kecce duniyekun algon men kan nulibene surgega hunnana duniyege hunna mewa avvore ma mir mewa surgega hunnana duniyege buinta kavvore ma mir buinta den ada kewma buima daheveta mihekam ga wanama e nettaka odi surge hoda masay kurun ada duniyege kudawogotu kole kaalmatta galibeni ada e kaalumuga enege nafsu gwalumang ijab difikam ga wanama irkolokun enege hashanuga masfalwegen tewgina wegen cholesterol gina wegen den ena onna jehni tammatiga ade kewmu ni'mate kamga miwa kewun algon men kalima mi libeni dere ekama ko sorge ga hento cholesterol machaka nudane blood pressure machaka nudane algon men fat wegen gos bande nunu kunnane algon men taka evs dere nunu kun nulibene ade sorge ge khamra ki sorge ga miwa ralaki wes duniye ga rale nu duniye ga onna rale nu amaykane namuga baverwi kamga wes ege sabukun balugarismen nannane mastumen nannane evves baawatege ade nubakamen ege sabukun nannane ekon duniyege hento duniyege furtama duniyege raleki e ha miru echennu e miru nun kam ga vies e boyegen anifar ekam takrar kogen demves takrar kogen gos mi hun ege awaga jehni edict wani den e dukon nulewni e miru echvesnu ekam ka mi hun ka dukon shvesnu leve den e boyegen kinetto wani e boyegen mastuwegen timaya atum fain gose dene ekamo ko efa henne nun sorge ehma rabo miha ko beenun kam ga wanama ena sorge de veto masay karwe e sorge guna Allah subhanahu wa ta'ala ruhiwodi ganna fadara Allah subhanahu wa ta'ala devva ni'mate ko to devva ra ege sabun boluga rihumen ege sabu mastumen nannara adikomato e ra buimuga demitwe fada matveri mai rale egoto ko ves duniyege mehunna nuba sumpa ra enu hame fadain ade kem buima mifada duniyege laddata kan algon men hikya fadain jinsi edum verkam fudma algon men hikya kam gawanama jinsi edum verkam hikya kam gawanama efada miya quest masay kuram swarga deveto kivegento ei swarga deveto masay kuram visabaki Allah subhanahu wa ta'ala an henunattaka emi hunge firin ade hegotuga emi hunna devane hamegata firin nattaka emi hunge ambin Allah subhanahu wa ta'ala matveri korva makrova riveti kofa emihun attaka devane adikwato surgega emihun libe baveri naki hayatuge baveri naki ei farga bes emihunge tere emihunge medu khiyanat nukunana bainu emihun naki emihunge ade emihunge hayatuge baveri fiwa ehm farata ka lohingane bainu emima aki aifettere kan ege emme matveri darajaga aifettere kan ege emme riveti gotuga fenigen dane surgega adikwato e ambina fininge meduga jinsi gulun hingumuga emi hun demiti bene
e demitibe timmuga emihunna libene mirukamaki ei sukuntukolge mirukamennu ehmegen bayin ainmerin dekada gannawa gotuga mi jinsi edum verikam fuddun nota ambi firkam ge gulun hingun Allah subhanahu wa taala dem firi meduga levi nota mi jinsi ghariza duniyega algon menge meduga levi ki kuranto in hikmataki algon menna nikam faseha nikam tilakam visneginda hikmataki swargege ni'matuge maturikan algon menna handa ko devun algon menge tere miyako adan hene kam gaves firene kam gaves jinsi gulun ege me halal gotuga me rangal gotuga nikam hingima jegen horegen ekan hingime elibe aram elibe ufa ade kuda hindu kolege ufalen mi ufa mi faden kuda hindu kole nun eta gunayaka double wegen gos eta ade eta වගුතක දෙමිගෙන් දාපද ගොතක සූර්ගය ගිලිබෙනේ එමෙජියා මී වගුති කමෙන් දුනියේක මී වගුති කමෙන් අදිවර කුඩ හිතකලක දෙමිගෙන් දාකම එකමකු ආඛිරතුක අෆදකනු නිකන් දිගු දෙමිගෙන් දාපද ගොතක එලද්දත් අල්ගොම් මෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා දෙවානේ සූර්ගය වනුගෙන් නමෙන් අල්ගොම් මෙන් ලැබිජියා අදෙහිමීම අල්ගොම් මෙන් jinsi edum verikam fuddun ei halal gotuga algon men kuraka mekam ga hadamwi haram gotuga kuraka mekam hadamwi sabaki haram gotuga algon me ekan kuran aado ko fikam gawanama adekam tawbanu algon me marwajikam gawanama ekashi gembe surge ga algon men libene ni'matum mahrum ehmege rasulullah ikfan hadith fulga algon men khabar de ba fonnane ra boy era buyumuge terega ade ra buyumuge terega rala devihifa adi ekamun tawbanu marwa miha Allah subhanahu wa ta'ala swarge garalun mahrum karwane hadith ful karwani kullu muskirin khamr mastuwa komme chiki khamr ke mastuwa komme chiki rae wa kullu muskirin haram mastuwa komme chiki haram chiki wa man shariba al khamra fi ad-dunya famata wa huwa yudminuha lam yashrabha fi al-akhirah hadith ful karwani duniye ga raboy adi era devihifa den e ekamun ena tawbanu hore marwajikam gawanama Allah subhanahu wa ta'ala ranun adrain ena mahrum swarge grain ena mahrum karwane swarge ge ena rabo kanul bene mi en hadith fule den en hadith fule go onnane ade mi ummat ge firhunna behegotum fashui feran ma behegotum onnane hadith fule karwa fan hadith fule ge mana gonani fashui feran duniye gala firhina ki swarge ge fera mahrum karwene mi heke स्वर्गे का फेराम की को बात स्वर्गे के फेराम की फशु फेरा वलिबासुहुम फीहा हरीर एमिहुंगे फेराम की स्वर्गे का हलुरिंग फेराम की हरीर है एमिमा स्वर्गे का फशु फेरान लुम महरूम की को बात माने कि इन स्वर्ग देव एकमक एने फशु फेरान लुम मना इन नुवान स्वर्गे को हमें फतें स्वर्गे का राम महरूम की को बात स्वर्ग राम महरूम की माने कि एने स्वर्गे बदविज एकमक एने का स्वर्गे के एह मिहु स्वर्गे का हलुरिंग तरंग एह मिहु बो फदें रा बो कं एने का नुलबे एह नबस नुवान स्वर्ग वदविजिया Allah subhanahu wa ta'ala e swarge gal werina kan ebis che mahrum nu korwane e duniye gonna fadain onna tanenu algon menge duniye gonna kamen e algon menge duniye algon men echiti beenum wa kitan edin to algon mahrum fatibani algon menga tuga e takete gannane faasana to wargina fara mahrum fatibani algon men beenun nikam molo restaurant kan arafa nikan rangala kalan ekam ekan kurwe kan e kewmuga agu bodu kamun den ekkala kewmuga agu bodu wias ekan kurwe fada mi hunna ka ekan kurwe kan noy emi hunga to doctor onni manako fa cholesterol ginefa emi hunga hakur macce gossa ehma imunna ko atuga faasa ebori ekamo ko faasa beenu ko gen kewe kan noy mi duniye ke kan ta hinga goy duniye ke ni'mat ko algon men mahrum fatibani by far eteke cha hisab algon men wasul noni wasul weru algon men kommes sab ka mahrum eteke cha dunheli wanje fatibani ekamo ko sorge wadavijjiya fashi feram ko mahrum nuwan irad kraviya sorge wadavijjiya sorge ke khamr ra im mahrum nuwan irad kraviya ema ra buin adako ra buin dehifa ekamun tawbanu hunna miha sorge ga ena e khamru mahrum ban jehene basfulge muradaki ena sorge nuwanane wahaka fashi feran la firhina ena e fafa ikan engi hure ekan koffa ekamun tawbanu we Allah subhanahu wa ta'ala tahaddi koffa ena marwajiya Allah subhanahu wa ta'ala ekam ga azab de barga fashu feram ena mahrum karva fiya mane ki ena sorgun wanana ema algon men balan jehene mi algon men gi jinsi gunu hinga ruga Allah subhanahu wa ta'ala ruhi wodi nugannawa hamataw gati begen ekan takura kam gawanama barang ekashigem wakamen rukamen nu Allah subhanahu wa ta'ala algon men ni'matum mahrum karvung akhiratuga ni'matum mahrum karve je ekmane ki algon men swarge mahrum gendung ema algon men visnam veje algon men jinsi gulun hinga eruga ei halal gotuga rangalu gotuga Allah subhanahu wa ta'ala rohdu gnawa gotuga ekan korveto Allah subhanahu wa ta'ala rohdu gnawa gotuga ekan korve fija visna wada gnawa ei
أي درم اللي بينه كمان إمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فلق ما ناق منني وفي بضع أحدكم صدقة تبا ميهم قتري ميهكو تبا ميهم حلال قطقا تبا من أميننا إدان كرون أي تبا من تركا صدقاتك إن رسول الله فان حديث الكريم أصحابك الحرام فلوك مسوال الكرفني أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر هرمين قتري ميهكو إنك شهوة تركم فدكم قابل سكم إن الثواب اللي بين توي عدي رسول الله يكفان جميع حديث فلان ده أصحاب بيكلوا حرام فلويا أقول من بس حرام وحقوقهم به ميهو كأنك عمل نفس إنك غريزة إن عمل نفس قوالا كمان جنسي يقول فدنا إنك حلال أميها إدنان كرما إكان إنا كرمو إنا درم اللي بيجندني هما رسول الله يكفان حديث فلق ما ناق منني تبيكلوا نكم بدال وبلواشة إنا حرام قطع إكان كوركم قوانا ما إنا فافن نونان هيجي هم يفدين إن حلال قطع إكان كوفكم قوانا ما إنا درمين ونانه إما دنو ميولة تكي مدن بجنسي يقولون هي قطع حلال قطع هنگافنا ما إيه درم اللي بينه كمان إكمل حرام قطع هنگافنا ما إيه الله سبحانه وتعالى كوفا حقه عندنا كمان إما أقول من جهنا برف فروات الوان ميكموغا أدي خاصة قطع غازوانو إما رسول الله يكفان حديث فلقا أننا اضمنوا لي 6 من أنفسكم أضمن لكم جنة تبامي هونجي أميل نفسكم حكمك تمنكلا يكفانا guarantee देशे एरुन तिबामी हुन्ना स्वर्ग वदेन कम तमकला यकफानु guarantee दे बाण में स्वर्ग एक वदेन कम तमकला यकफानु जामिन ओडागन वाण में मी हकंता गुतरे एकम की अलगम मेंगे फर्ज तर रकातरु अलगम मेंगे औरत रकातर करो अधेमा अलगम मेंग ए फर्ज रकातर विज कम गवान अलगम में अल्लाह सुब्हानहु व तआला सवाब दे बाण रकातर नुज कम गवान अल्लाह सुब्हानहु व तआला अलगम में अजाब दे बाण अदिन अलगम में मिदन्नो आदे कीत अल्लाह सुब्हानहु व तआला रोहड को होद मट्टका दुरहलिवान जे फाफतो के तेरे इन फाफतके कीत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदीस फुल के बयान करवा फे अद असवा एकले एकफान हदीस फुल करवनी अबू हुरैरा रवा करवा हदीस फुल का इज्तनिबु सबअल मुबिकात हक फाफे हलाक कोल्लनि वी फाफे इंतिबामी हुन दुरहलिवाशे अद आदा के फाफे नु إفافتن آس إنسانا هلاك كلني مي هلاك كلا حفاف انتبامي هندره الواشي رسول الله يكفان من حديث الكربني دين بيفهم مدنوني قالوا يا رسول الله وما هن أصحابه يقولون دنوني يا الله ورسوله إيه كباتو إيه حفافك كلا يكفان بدالوني الشرك بالله الله سبحانه وتعالى شرك رمي والسحر هذا سحر هدمه هذا بسنا وداكنا الله سبحانه وتعالى الشرك رمه بدين هم إيه جيجن بديجن مينني سحر جواهك الشرك بالله والسحر الله سبحانه وتعالى شرك رمي أدي سحر هدمه وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق الله سبحانه وتعالى حرمك كربا حرام كرب قد نفسي أدي الله سبحانه وتعالى حرمك كرب نفسي حرمك كربا نفس أن يكون حرام كرب نفسي حق وقتك منه قتل كرون يتيمنا كندا وأكل ربا كيون واكل مال يتيم كجاج مدا كيون محققتك والتولي يوم الزحف دشمننا مسلمنا دشمن كرا هنغراما ميدان ميهم بدل ويما ميدان هنغراما ميدان فلندو وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات آدم مؤمن عفتري انهن قذف كرون اميهن الزنيق تهمت كرون آدم ميها هلاك كلنوي فافتو كترين هاي فافا أديما ميفافتكم درهلهم رسول الله يكفان صلى الله عليه وسلم وصية كربابا هم أقول من كيت ما الله سبحانه وتعالى كيت ما الله سبحانه وتعالى غير هودكم هودا كم هودم بين وما كم جوانا ما أقول من درهلوان جهني هريا فافكم خاصة قتيجا أقول من التكا رسول الله يكفان خاصة قتيجا أنجوا وصية كربابا ميفافتكم أدي الله سبحانه وتعالى شرك كرم أقول من درهلوان جهني سحر هذا من درهلوان جهني الله سبحانه وتعالى حرمت الكر في نفسك ابس نفسك اي مسلم نفسك بس هذا مسلم نون نفسك كم بس مسلم نفس كن نون حرمت الرجل كم نفسك أقول من اي نفس احترام كرن جهنه اي نفس ابس ان ياكو جنوانه اما مسلم حرمت الرجل ادم ما بودو جنوانه انما همكني مسلم كن نون أقول من التكا أقول من دشمنون مرن أقول من ميهودوني كون حالتك تو هم كني محالتك حربي كافرون هنغراما كحالتك أقول من تبي حالتك هنغراما كحالتك أقول من ميهونا بدل ويما ميهون أقول من كاتلان أناني أقول من سميهون كاتلاني إنوني يا أقول من كنوي أده
mi nafsakan egotuka ves anya deveka den hamekane algommenna mi nafsa medu kame kurun huddegen dani mi e nafsuge veriya kura kushegge sabun e kushad deve shar'i gotun kanelifawa uqubatuga qisas ifumuga nuwata zine ko fa miha rajmu kurumuga minun hama ebbes goten nonan algommenka ema nafse qatl kurum mi anefafa riba keum mi anefafa riba keumuga meduge duniye algommen fa kure kamaki algommen miha riba ya tafatu nanta digen by for a bank interest go namuga by for enun ehbes namuga riba keum med algommen amu ko fim rangalu riba ki haram kamekama ebbes mihe ko inkar nukure ekama ko hama jahiliya zaman ge riba ke hama ifada nota everest riba kam bodwegen ma gadawegen ma riba meduge duniye ga fitregen mida bank interest बैंक algommen loan difa algommen atum minaga interest ei riba bank algommen fasa deposit kurima den emi hun ede 3-4% aharako ei riba ad bank interest ki riba nun kama baane ham evs gotan nonane ema algommen riba in durhelwan jehene riba in durhelu mattaka algommen mieduge mizmanu ge modern riba bank interest durhelwan jehene adden yatim kudinge muda ke mun durhelwan jehene ad hangrama ge wagutuga ifada wagutin algomena kurmet wejjenama hangrama ge madanu filandum algommen durhelwan jehene mu'min aifatteri anhenuna qadfu kurmun algommen durhelwan jehene ad mihununi allah subhanahu wa ta'ala ge rohode gotun hodu mattaka algommen durhelwan jehene faaftaw ge terege himene faafta ad mifada faaftaw ge teren mifada faafta kun algommen durhelwegen tibe kirt allah subhanahu wa ta'ala badal kofiya algommen iklan ge rohode gotun limeni adden mi faaftaw ge tereng adi ekkamek waha kalgon dannwalana ade ehem mi hunge haqqutakan aragatum ade ehem mi hunge haqqutakan aragatum mi barabbodugen wa faafay adi kobato faaftaw ge tereng allah subhanahu wa ta'ala egotka ves afu nukrabane faafay mi stawnge haqqutakan aragatmaki ehem mi ma ilmer vidawne faafa behweni debekashe ebbeki allah subhanahu wa ta'ala ge haqquga kure faafa anebeki allah subhanahu wa ta'ala ge haqquga inu ekamak adam ge deringe haqquga kure faafa Allah subhanahu wa ta'ala ge haqquga kure fafa i Allah ge mashiyat ge dashga wa kandata mane ki Allah subhanahu wa ta'ala ge haqquga mga hemine kandata ki Allah subhanahu wa ta'ala edwadi gem fiya eklan iradu kurwa fiya ibafata fusafane den ifafa ge veriya tauba vejiya ham yaqinu isfa fusafane tauba no hutta Allah subhanahu wa ta'ala ge rahmat ful asena wa shalafane ei dur kamenno enmes adam ge daringe haqquga weifa hun nafafe ki Allah subhanahu wa ta'ala ifafa nufuswane e haqquge veriya maaf dinum menui mane ki algommen ge tere mihaku hama algommen ge tere e mihaka aniyay kofiya enege hattan aniyay kurikam gaves enege mudulan aniyay kurikam gaves nota enege abura behunu kam gaves mi huriya halte gaves eoti adam ge darige haqquga algommen nafafa kurefa ema ekkala haqquge veriya algommen rusan jehene enege kiben afu libigannan jehene ena maaf nukuraha hindaku ena afu nudeha hindaku Allah subhanahu wa ta'ala afu nudebane ema algommen ge tere mihaku algommen ge tere akhage nota ukhtege aburan aragane fa kam gawana ekamattaka ifratuk maaf eden jehene e maaf libmun Allah subhanahu wa ta'ala algommen taka maaf karwane algommen ge tere mihaka algommen tere en akhage nota ukhtake hatta aniya difa kam gawana enege gunawane aniya difa kam gawana enege le ohre fa kam gawana nota inu vesgatukun ene gelma difa kam gawana jismani gotun gelma difa kam gawana ene kibe maaf den jehene e maaf dinman ene inkar ko figa gawana ekama badal de gimes maaf hoden jehene ade eirun hamekani eirun Allah subhanahu wa ta'ala algomena maaf karwane den hame faden algommen tere mihege fasa nota mudala guligin algommen miheka aniya kofi kam gawana enege muda algommen genes beenun kuri nu haqq gotga beenun kuri emvejia e muda amra radduko efratu maaf eden jehene en edum algommen Allah subhanahu wa ta'ala maaf karwane ema Allah subhanahu wa ta'ala egotka ves afun ukarwane adam ge dariya ka guligin hinga faaftan e haqqu ge veriya maaf difum danding ema qiyamah duhu gaves algommen jehene e haqqu ada kuran jehene e haqqu ada nukon algommen rekigen bachagen devene ham egota ves nonane ad den mifadein algommen kam kurefa kam gawana algommen ikla haqqu ge veriya gat maaf eden jehene maaf devene goten netijje kam gawana mane misalaka e haqqu ge veriya niyawi emvejiya algommen jehene ifrat attaka he du'a kuran ifrat attaka sadaqa kuran adi ei mudale kam gawana ifratu ge warta verinan emuda radu kuran jehene radu kafa ade e haqqu ge verinan erun radu kurawni kommegas migota maaf edwen nekam gawana den Allah subhanahu wa ta'ala hadratuga
gina istighfar ko tima amila nafs shadi haqqu gibran istighfar qurani erun Allah subhanahu wa ta'ala rahmat fulun qiyamah duhuga haqqu gibariya ruswane Allah subhanahu wa ta'ala ene badal deva fa ikala e fa kon ekama taba miha Allah subhanahu wa ta'ala irad kuro Allah rahmatu maaf devan ema mifadain agon menge tere mihege haqquga kushe faafe kurefa kam gawanama ade agon menge wajibaki awhan e haqqun bari evagotum midenwi e haqqu ege veri faratan ada kofa e faafain awhan nukume to belun en nuni egotka ves agon mennaka salamat nuwen emmegen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith fulga maana ga onnane ad mi mas algon menga hashiga miwa mas mi nuhaqqu gotga hodifawa etchekon ufedifawa mahekam ga wanama e mahan emme awlavegen wani narakay alifane ema danno miule etcheki algon men mihegge mudale enege ruhmaka anula kafikam ga wanama enege mudale algon men jehifawa kam ga wanama den ekkala kewmuga sabun algon men ge maha leya ufedige me annani ehmejia yaqeen koraba mi kewunu nuhaqqu kaaychige sabun algon men ge hashganu narakya bettigen diumaki ei warakkarikamen ekamuge indar mati Rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam debafa hema Allah subhanahu wa ta'ala egotkavs aniya arruhud gannawa faratnu aniya arruhud nugannawa tiwe Allah subhanahu wa ta'ala wani aniya ekalange dhat fulan ekalange amil nafs fulan haram kurbafa ekalange qudsi hadith ganga wani ya ibadi e timannas kalange altakunne inni haramtu dhulma ala nafsi timannas kalange amil dhat fuluge machan aniya haram kurba fime inni haramtu dhulma ala nafsi waja'altuhu muharraman bainakum adi timan kalange amil dhat fuluge machan aniya haram kurba fime adi ei tibami humedgabs haram kam gala fime فلا تظالموا فاتباميهم ايكوك انيكن انياور نواهش كمه هما انياور وون يالغمنغ مچ مناكمن اي حتى الدوي انياكم غابس مدل الدوي انياكم غابس ابر الدوي انياكم غابس اهمغ رسول الله كفان حديث فلغامي وني اد كل المسلم على المسلم حرام حديث فلغ ماناك وني كم مسلم كيس انا مسلم وجه حرام مغم فراتك دمه وماله وعرضه اينغ ليا اينغ مدلا اينغ ابرا ane muslimaage macchevani haram begenne hurmat teri begenne ema algon menge tere komme muslimakas anagon menge ane akha kam ga himne ane muslimegge leya ihtiram koran jehen hurmat rakan hidan jehene mudalan ihtiram koran jehen hurmat rakan hidan jehene aburan ihtiram koran jehen hurmat rakan hidan jehene ebbes miha kan nona haqqin enage mudale kam ga nuwa mudale e mudalige veri faratuge iduna libige menui beenun kurmage haqqin ebbes farata kan nona emmege visna wada ganwa timage amilla mudaleki ei hama ene khasagem wa etchikan algomene ingen dane en ebbes mieka ega ebbes no lewena ka ebe ingen de timage amilla muda aniya veri gotuga hifa gannan jaha gannan anna miha mata kurmattaka control kurmattaka algomene en gote natijja ene hangram ko gemes mata kuran jehenu hangram kurmage terege en gote natijja ene marali kam ga wes ifa fe kanwane ehmega rasulullah sallallahu alaihi wasallam gari ham miha kas danoni sual kurani timannage muda hifma e gendiyuma mihok asikam gawanama timanna kinetto ekanta Quran Rasulullah fan hadith fulkurve hadith fulk maana gamani ene muda nudeshe ad mihok menani nuhaqqut ga muda atlan hadith fulkuran muda nuhaqqut ga atlan anna miha nudeshe den ena midannwani ena timanne hanguram kofiya kitto e Qurani algon kitto e Quran vi hadith kurwani tibawes ene hanguram kurashe den ena midannwani ena algondu maralaf kam gawana wani kinetoy hadith kurwani erun tibawa hoshi shahid kam ge dengene dannoni algondu ena maralaf kam gawana manam kinetoy wani ade algondu ena maralaf kam gawana kinetoy wani hadith kurwa hadith fulgmana gawani ena wani narakage aw kama qala sallallahu alaihi wasallam minge chiki timage mudalaki ade ei hurmat regam wa chikan ema ebbes miha kan nonane mige mudalege everme kitam kuda mudale kam gaves mige mudalega jeve kashay مما رسول الله كفان حديث في الكربة حديث في الجمينني من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجبه الله له النار وحرم عليه الجنة كروه هو يجسابون مهار مدلكا به قطون مسألة جهيجين مسألة كوتا غوسجين مسألة إفسفراتون دكانة هكبري نتجين ميدي هو يا هميا
ade huwaya hame gosgen e huwage sabun muslimegge mudale miha ko atlagam fikam gawanama Allah subhanahu wa ta'ala enattaka naraka wajib kurwa enattaka Allah subhanahu wa ta'ala surga haram kurwane ade din ashabe kalum vidalwani wa in kana shay'an yasiran ya rasulullah ei kitame kude chekam ga wes ekam unnani ehen toy e Allah ge rasulay hadith kurwani wa in kana qadiban min arak ei araku dandikole kamga viesme araku dandikole tivefna finadanga fonani mi siwaku kurmattaka mi gengule dandi ei araku kya waterege gahe e araku ge dandikole ei ebes agen huri echenu haqiyatuga algon menge terega araku gas nunnadi farege kommes agen huri dan ekam araku gastan hedi fonna tanega emihun ei beenun kurani ei dangungulu mattaka ema efada kuda etikole ves emihe ehmihe ge haqqen e haqqun emiha mahrum kon amillen atlagat mattaka emiha huwa kofa ade qadaga kurmatiga huwa kofa ena mi haqqu atlagati emeja Allah subhanahu wa ta'ala enattaka naraka wajib kurwa surge ene surge enattaka mahrum kurwane ehmima algon men ade huwa hisab dimuge kurige wes jehene mihege mudanu haqqu gotga hedu kurmun durhelwan hembege ashab bekalunna kuriga as-salafu salihun ebefulun kinto midane fadain mihaka mudalege meduga ararum ve komi yokas munani timannage mudale ehme je ebefulun kurwa kamaki e muda du kollavani mi huwa hisaba bada ves nuganawani ekala huwa ga saw midane fadain naraka wajibu gendate ehme ash'ath ibn qais radiyallahu anhu bidalwani ishtaraytu yamini marratan bi 70000 bidalwani ifariga timankale ekfanuge huwa timankale ekfanum balwa gati me haddihas dinar not haddihas dirham kama balwes masene haddihas dinar buran dirham ga kudawan ekmo ko haddihas dirham debaf balwa ganone enage huwa madeke timanne huwa ko fiya e muda timanne liben wechen haddihas dirham ga aguri mudale hame kan huwa kollu timanne liben mudale ekmo ko ekala huwa kurama bir fulkam wadagati jelo wadagati emwegen ena haddihas dukal wafes huwa no karve ad kevegen to mihegge mudale no haqqogota beenun kurma durheli wadagat mattaka ema algon men no haqqogota mihenge muda beenun kurmun durheli wan jehene algon men ge amila nafsu shaytana ga da'watakum himayaka salamakuran algon men jehene Allah subhanahu wa ta'ala shirkur mun durheliwan sihir had mun durheliwan mihunge muda aniyaver gotuga ke mun durheliwan yatimunge muda aniyaver gotuga ke mun durheliwan adalgon men jehen Allah subhanahu wa ta'ala manakura vi huriha amalakum durheliwan adehim huriha efada amaltakum durhelum menui argumentaka salamatan argumentaka dinne umenne ade mifadain Allah subhanahu wa ta'ala ruhud nugana huriha kam kun durheli wegen argumena salamal libeni algomen hewli beni algomen sorgli beni ad algomen duniyeng as mitibiki muda ekuraka nun algomen muda ekkofi kam gawana e muda hadan jehni Allah subhanahu wa ta'ala ge ruhod gotun hodma wasilatakan e muda hegotuga hedu kogen algomen as mitibi munfu filwaka nun munfi filumattaka algomen lifa wogot algomen hedu kuran jehni Allah subhanahu wa ta'ala ruhod gonwa komes hew amale kurmattaka algomen as mitibi algomen ge geta burburiyang hilla naga hadaka nun ekamo ge algomen eta buriya kannaga bina kurmaki ei manaka mennu haram ka mennu ennames danno miulechiki duniyege edum werkaman helligen algomen gosgen nuane duniyege edum werkaman helligen nugas algomen fasa jama kuram wi musan diwambi algomen firihenna matin hatar ambin hodam wi masale nu ennames duniye enega hadafaka hadagen nuane duniya ena hadafakan hadagen nuane akhiran ena hadafakan hadan jeni medenwi algomen bina kura imaratan ei algomen hadafe nu ekmak imarata bina ko fa imarata kattaka algomen shukru rambi fasa jama ko fa algomen ifasa algomen deviti Allah subhanahu wa ta'ala shukru rambi fasa hegotuga hedu kramvi amil nafsat taka hegotuga hedu kramvi amidarin taka hegotuga hedu kramvi darin kiwadin mattaka heu ta'lim din mattaka ad ta'lim derga algomen balan jen ad mi algomen mi point hame kan hadan ko laf bahak nimalana darin at-ta'lim deruga salgon men hadan koran jen ta'lim medani ki algon men duniya ke amihun libigen dane award kattake nu duniya ke amihun libigen dane hame kan wazifa kattake nu rangalu wazifa ko dum ki ei
ඒ වසල්ගොන් මෙන් කුරන් ජීහන එක රංගල වසීෆා හොද මට්ටක වසයි කුරන් ජීහන එන්නමස් මිදන්නේ වසීෆා අට්ටක හැම කන වසයි කො ෆාල්ගොන් මෙන් ආඛරතු මතින් හඳාන තාලාගෙන වනේ මියදු අල්ගොන් මෙන්ගේ දුනියේගේ අල්ගොන් මෙන්ගේ මිදිව හිරාජ්‍යගේ වෙස් කිත මීහුන්තෝ එමිහුන්ගේ දරින කියමාදෙන් මට්ටක එමිහුන්ගේ ලිබුන් හාෆාසන් හේද කොෆා එමිහුන්ගේ වගුත්තන් හේද කොෆා දෙන් mi kiwaden mun ekkala dari nemigen balala erga e dari naka nenge miskita dang onna mage e dari naka nenge Allah subhanahu wa ta'ala ge farat pulun mi munnar takunna miskit takun gwala hayya ala salat hayya ala falah mi ade mi hunga kamfata kan nuade e mi hunna kan nenge mi ade e mi hunna kan nenge faqirun nan hitaka hedu kurun e Allah subhanahu wa ta'ala agum men wajib kurwa fa kamen Kaabatullahi geflan hajjun yi algon men qurdana gen wakam gawanama ekan algon men tanasugem wakam gawanama araka far algon kuranje kame emi unna kan nenge Allah subhanahu wa ta'ala shukr verimun min ni'matin ifratakum algon men libe farata shukr verimun ay kuranje kame ekel algon men ta'lim dinuga algon men nikam boda mashghul wegen awadanetiken un iruga algon men tuition fee dek mattaka lar hodamun efasa ekamuga hardu kurumun deruga algon men handanen hew tarbiyeten emi hunna dekashen handanen miskit dang onna mago emi hunna dakka kashen handanen Allah subhanahu wa ta'ala ge dhikr kurun ei algon men taka wajibe kame emi hunna dasko dekashen handanen rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ge sunnatan iqdawun iklekfana tabawun iklekfana taka algon men Allah subhanahu wa ta'ala hadratuga iklek fana salwalabun du'a kurum mi algon men taka oy kame mikudin hita wadda kashin ekudin sekunde yam mikanta wadda kashin algon men handane natija ki bato natija ki nikam bodu degree en hifang as nikam mati wazifa ena libene ekamaku akhirat attaka ene ki hama maru efawa mihe noto maru efawa miha ko vurmes adigo nuba ad kivegento i ene libifawa ade nuba tarbiyat ke sabun dina durhelefa tarbiyat ke sabun den ehm mi hunna bes ena gwalani dina durheluma dina ki kato chekamga divi rajye ge ebole divi rajye ge ebaken ulani kunu emi hunga amel nafs nikam faalo kon dakamun ebade dina ki ei afihun kamuga ade miedu es ade mi hunna fenna fada gotaka emi hun liya liuntoga ebore lefa china ge kurige leader kamga ulnu emihunge kriege communist party ge leader mao mina bunefo onna bahen ei deenaki insanunta oin afihune deenaki rajitunta ka nota eki ummettawge qawmtawge rajitunta ka oin afihuneke mi bas qabul ko gen ebaha gwala divehin algon menge terege bole ekkala algon menge terege miule mi bas qabul kura deenaki afihun kamga mane ki deenaki mihun halluwala gelluwala mastukruwa echike ekam deenaki mastukru aycheto gelluwala aycheto halluwala aycheto deenaki mihun salam kurache deenaki minjuma adma mihun genna ayche duniyege seyokan akhiratge komes libada aychiki ema danno miwle aychiki zuwanun mikhyalt mi kurani ei ejiluge kuriga ad mi zuwanunge maimba fain kam ga himelegen dia kuriga jilge mihun wefain ihmalege sabunne ema miedu algon menge darin tarbiyat qura irga e ihmalu takrar nukrama hinga washe algon menge darina buneden jeheni algon men duniyan asamit bi dinattaka anunto Allah subhanahu wa ta'ala nangawato wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun timan raskalangen algon kurma take jinnina insin ufeddevi algon kurwento Allah subhanahu wa ta'ala algon kurwento islam din fiwa ehin dinaka tawaga nukurwene Allah subhanahu wa ta'ala ruhudganawa hame kan deenaki islam deen ema edinuga faadal sabit nukurwe jamiha ay akhiratga galina la kafami ema algon menge darina e haqiqa kiyanu devijia e haqiqa nikam wargaden miyunge hitoga algon men bimbolno gijia e darin halako gendani ema algon men benunto nikam ufaluga algon menge darin duniye golafa akhiratuga emihungos narke betten ema algon men benumwani hitamaga venuga ves duniyege emihun gurdos kol hedo kofa akhiratuga Allah subhanahu wa ta'ala ruhud ganwa alongotuga emihun Allah subhanahu wa ta'ala badal kurun emejje algon men jene algon men mide ta'lima akiga ta'lim dinun ay furtama din barola kame mide ta'lima akiga algon men den jene tarbiya kon tarbiyat to din tarbiyat egotuga wes algon men den jene tarbiyat ki hame kan ahin kudina fren kudin akiga ata ay gulwa lagen hinga lafa diumge manzare nu algon men hitame aki fa kora kame algon kan nenge mir rajtrege rarru kanta nogote algon dostan hedo kor medani malega kama wative malega primary school ge kuda kuding by far gendane museum tantana nota hen tandana eden tanna gosging kuraka men algon kan nege kama ko dairga tibe funna fenada fakane hunali pre school kuding
nursery kudin LKG UKG kudin abadu es fennani ahi kujjaga firen kujjaga agulala funata miha kudai algon men mi kudin nam mit tarbiyat deni masuni washe firihunna anghunna masuni washe masuni kurashe masunu ki masle nune egotuga boduwegen evisnumuga boduwegen anna kudin kinetwani mi haqiqatuga algon men visnam vejjekame mi algon men helun terivam vejjekame algon men taka huriha heven oti kitma rasulullah sallallahu alaihi wasallam algon men taka ganes de vidin ei huriha nabiyuna rasulullah ganes de vidin edina tabawum den algon men taka huriha heven oti kitma rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhammadun sallallahu alaihi wasallam kit allah subhanahu wa ta'ala hadratan gannabi shari'at tabawum ekle ikfanu ga shari'at fawga huriha ris ilahi shari'at samawi shari'at bani nasxu gen gossa إلهي شريعة إبراهيم كفانك شريعة إسماعيل كفانك شريعة موسى عيسى كفانك شريعة موريا شريعة بني محمد كفانك شريعة باول منصر غسا معنی کی میدو موسیٰ كفانك شريعة شيتما عمل قرآن بنا ميها كي قلني فامهن احمجيا هيوان تو موسیٰ كفانك شريعة النون رسوله كنه شريعة النون بودا ميهكو اميهونغ اميلا سيكونن بسناغن ادكماتو فافتوغا گميتيگن را بمون زني كرمون فافتوغا تريغا تبگن اميهونغ بسنمون فدافون شريعة अलगुन इख्तियार को फिया अलगुन में गिल्ली हलाक में दाने क्या मरती दर्जे का तो बिदन्नवनी मोहम्मद के फान उनके शरीयत दुकफा मूसा के फान उनके शरीयत अलगुन में हिफकम गाविस मूसा के फान की कलीमुल्लाह रसूलुल्लाह एक में कले एक फान के शरीयत अलगुन में हिफकम गाविस अलगुन में वती गिल्ली हलाक में गोसा एमजिया अलगुन में ना मिफंड दीना दुनिया वाइकुरम ग्वाला मीहुं अलमानी मीहुं सकील मीहुं फाफत कुरमुं दीन तक अल्लाह सुब्हानहु व तआला के दीन इदकुल हदमुं अल्लाह सुब्हानहु व तआला इअतराफ नो तिबकिन मीहुं हदा कानून मीहुं हदा शरीयत अलगुन में इख्तियार को फिया अलगुन में हलाक वगन दाने मिंबर बिसना वडागनवा हम अलगुन में के कुडला दरिंग बलन अलगुन में वद्दा देन जहने हकीकत की अलगुन में नटका लाभ मंफाअती हमें कने कीत मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम محمد كفانو ألقم من الدكوي إلهي تدمج إكليك فانو شريعة التباهم جاي إكليك فانو شريعة كي إكليك فانو كرم فنون هريا رسول شريعة تن إيجا إكلوي هريا شريعة تجا همني كان تن شريعة تجا همني دعلو باي فرعي مسألة توجا خلاف تن تفات هنانه مساك فانو شريعة تجا نكنت ألقم من شريعة تجا همني دانه نوت باي شريعة توجا حرام كنت ألقم من شريعة تجا هودو يدانه همين نوت عيساك فانو مس بدالوني تمكليك فانو مبراغنوي تبامي هن حرام بايكنت حلال قدو متكي مالك فان موسى فان شريعتك حرام بايكنت حلال قدو متكي تمك ليك فان موداغن ويني هم ابيدين محمد فان شريعتك يالغن من شريعتك هنان بايكنت كوري شريعتك تفات انما ما غن غتيغا مي هوريها اتكيوس هم اكچين الله سبحانه وتعالى حضرتون الهي هدايه هم الغن من درينا بسنادن جهني يقين قدن جهني اكدنا uгнан den jehni algon men taka huriha hewaka laben oti محمد صلى الله عليه وسلم جنوي تدمج تبام جي إكليك فانو هداية تبام جي إكليك فانو إقدام جي إكليك فانو أي نمونا إكم قابل مجي ميهكو رسول الله فانو صلى الله عليه وسلم سنة حجوك يافا إيه نجا أميل لا قيد ديروا مسك رفاف كم قوانا ما إيه نجا قيد تن ألقون من كل فان جان جهنة رجلو رسول الله محقين ألقون من هذا كرما هنگوا رسول الله فانو صلى الله عليه وسلم سنة أسوا هريها كان تكي أي واجب كم قانون هنگا دانه إنما إكليك فانو سنة همينين كان تتريجا واجب كان تكا مندوب كان تكا مستحب كان تكا همينين إما إكليك فانو دكيو going إيه رانغلو going إكليك فانو أولو going إيه رانغلو going إنما ميهك آسا إكليك فانو أولو بيكتا خلاف كتين إيه بس رانغلو كتين كيافا إيه بس مزمانا قولني بيكتا كيافا ميهك ألقون من مثال جام فراف كم كوانا نمونا دكم فراف كم كانوا ألقون مراني تحسابون هتشة تدكا واها كي رومر دوك بوتاني كي أمي مثال كان ألقون هميك مثال نافن نمالانا رسول الله يكفان صلى الله عليه وسلم حديث في الكربني يقول يكفان عمل نفس فلا بهكتون حديث في الكربني عمل نفسها بهكتون خبر دبمون مي حديث في الكربني إني لا أصافح النساء تم كلا يكفان كي أنهننا مصافحة كرا أتا جورك السلام كرا بيفلنونه ماني كي كلا يكفان كي أنهننا كلا يكفان هيلة أنهنم ماني كلا يكفان نبيه أنهننا كلا يكفان يقول كس بيه وداعك نولوا كلا يكفان كاوني هيو نوا درجة اجتماعي بيفلكا سلام كرا فان نو تكليك فانو أمي بقول الناس سلام كرافان إيه نوني إكليك فانو نكى هيلة أنهنو الناس سلام كروالا بيف أولوا بيفلنو يا مي إكليك فانو كسنة إكليك فانو عمل نفس فلا بيكو خبر دني دين إيه مي كاس إكليك فانو بيكو إكليك فانو بداروا واها كدوكفا إكليك فانو بيكو إيه مي كدكا واها كالكم من نجيه بلاكشين أدي إكليك فانو كسنو تكا إيه كمغاويس إيه كي مثلاً نونه إهم بنا ميهون كيس إيش ألقون ميهون قا قبل كرنجان كمنو رجلو إكليك فانو مصافحة نكربون أي حقيقة تكا أي دليل النون أي كحرام كمكا إكمكو
ekleek faanuge sunnatun ebohori dalil liben anhenunna ade hile anhenunna musafaha kurunota ale anhenunna biun ei haram kam ekam dalil ebe libe dalil algon men libiwa den ekleek faanu amila nafsfala beegutu mi khabar debani ekleek faanu ek nukrwa kam ehm ekleek faanu kamaka amru kurwa kam gawanam ekam em fardam kurwana ekleek faanu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ekleek faanu mista kunna kam mana kurwa kam gawanam ekama em fardam dur hel wada ganwani adi em bada dur hel wada ganwani ekleek faanu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ema minun gotaka khilafa mihun dakawa kalgum qabul kura kanuje adi ekleek faanu sunnat ga on kandataka haju kiya jok hada mihun algol men barwa kanuje algol men Allah subhanahu wa ta'ala hadratan edin jehani Muhammad gefana sallallahu alaihi wasallam tabawa mihe gotga algol mahshar karwon ekleek faanu ge zumra ga ekleek faanu ge jamaat ga algol men barwa fada gotga algol men mahshar karwon ade ekamattaka algol men du'a kon ekamattaka algol men gadala masay kuran jehani ekam ge wa tawfiq algol men Allah subhanahu wa ta'ala dawash wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala sheikh khayo jaza devach hagigatuga wara digu dature kuroma fahuga wara tafsil ko wara digu ko wara gina dairata ko algormenna ma'lumatu for ko devafi sheikh ge ilmu itur kurava adi ilmuga muslimunna mu'minunna manfaale vungadi Allah du'a danna ade zamanta mi annani eki geggota badalwamu waralla hama dade zuwan kudin navs ihsas korevene timannamen helagen iru timannamenge handa hunna feshiru kantatta wamunda gotaka nune miharu baikka kantatta wamum midani wara bodati badaltavs atujje tedemme duniya zamantaka eki kahala badaltan annane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan korwa fawani mi ummatuge zamanaka faw zamanen nobawamun gosomun danikama egotun emme hewgenwa tin jilaki tin qarnaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an feshigen furatama tin qarn kommekas efaw zamantan annamun as hewa noba oli haqqa batil wahi quran datiwa hisaba kantata hingadan ade ekhala bay kolumata pennam fashafi kahala ade miyad emme faalukam bodechki batilukam ga vejje kahala adi emme boda wanhana kor vechki haggukam ga vejje kahala Allah rasula meduga sallallahu alaihi wasallam dogutan hada buhutanta kiyamun diun ei aamukam ekkam ga vech misabum mistakun intizar koranje kamen eboy ei Allah subhanahu wa ta'ala ge iqab miyo duniye kankol tawga hamekane dive rajye ganu mashhur fawa ekkamaki echesa echete ge aslu nannun ehen nannamu mashhur kurun miyeki mulin haram wanje kamennu sawbaki as-sadiqul masduq Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wani mikan kashor ko devwafa fa zamanan mi ummatuga bayakumihum eki echete nanta enun nannamuga kiyagen huddako beenun kurumun daane wahaka tibe funna bes adu ifawane rada baymiun kiyafane ruhani buyume nota ruhani sharbate nota anebbe ku ribaya kiyafane bank interest nota anebbe ku islam dinu kantataka khaso kirit nabiyya sallallahu alaihi wasallam sunnata tabawigen ule mihunna wahabinne nuwata aslu muslimunna irhabin nuwata terroristun neves kiyafan adives minun baikka ladutan ibe lari hoda gotuga zine koranya ei hashivikku meves kiyafane ginafara ekiya ecche mihekon olumeves no filan ekamaku algondu adimolani ewaka dakka kanna ade kodokon haram wakal goteves vedane ehen namaves dannawalen jehiji kamuga deke migotun emme boda mashhur wefa miyadwa ekkamaki arabi bahun beenun kurave lafze as-siyaha miyadu as-siyaha e bunamun
arabinge terega mashhur wegen dani tourism algon men mideke tourism siyaha arabin hama wara fasehan mana kollani ufa kollan chutti heda kollan maja kollan kuliwar kulelan emihunga raddu kon ehen gawmaka note ehen rashaka diun kamuga miga algon men visnalanje nukuta eki mikama islam dina evs gulumen ebahurito komekas are bohme beenun kurwe lafzu ingires bahun tarjuma kurima mennani tourism mikama islam dina evs gulumen hurito not islam dinuga miga asbab take usul take masdar take maan take hurito ade islam din awmu kuriga siyaha ekiya kamen ove islam din awma fogaves asiyaha nande ifawe adi islami khilafat nimi vetiyo midia madu duwaskoluge terega min nimi nan ehen gotaka beenun korevi badal kore ifawe alun kudoko dannawala nan islam din awmu kuriga khasakon nasarange terega adi yahudinge terega ves onna kamen ei asiyaha ei miistakunna ekko wakiwegen diun eya kidane rahbaniyeteves alukamattaka allahun alwetiumattaka miistun undagulun durheliumattaka eki ekat miistakunna wakiwegen duraddiun nuwata ehengotaka bonanama farbatoge teriya jangalige teriya da diun islam dina ki komme kamaves emme heyogota badal kura din kamavati islam din awma foga mikam badal kollafi heyokamaka sobaki insanaga hayaten nun ei miistakunna wakin hamekani tanegga alukon kurumattaka inume ade mifada bay manatan algon men denagatumattaka akirit qur'ana sunnata jehila eruga fennani kit qur'anuga bayin ayat hoga mi siyaha ge lafzu ade min negifawa bay manata dehawa ayatan ebhori egotun kirit qur'anuga allah subhanahu wa ta'ala bayan korwa fawa en ayataka balala ruga allah subhanahu wa ta'ala ge ambiyam nabiyya ge ambiyam bikambalun ekambalun ge tereng ekalefanu wari korwa fikama wanama evvoren heyovegen wa anhinun takelli bidane wahaka bayan korwi ayatuga eba ade abidatin saihatin saihatin mi lafzu ebade ade saiha ki ei mi tourist anghena ehnamas mitanuga muradaki kobato mitanuga muradaki allu veri roda hifa anghena kamuga riwawegen asfawani anet tanegga mu'minunge sifa allah subhanahu wa ta'ala bayan korawwa fawe suratu tauba ge sateka barawana ayatuga ayatuga allah subhanahu wa ta'ala wahi korawani at-taibuna al-abiduna al-hamiduna as-saihun ebami hunnaki ei taubawe adi aluetikan adakon allahun hamduko ule adi saihunne mitanuga saihunnaki kombetto ade mi ayatuge tafsiru gaves ilumerin vidalu efawe tafatu gina manatan ekom mi huriha mane vesannani ekkamaka ben ilumerin vidalu wani ei islam dinuga shariyan olum filumattaka hadithilu munganumattaka din munganumattaka emihe geraddu koffa datur koffa dami hay aneba ilumerin mana kurawani ei hijra kurawwa bekadunne aneba tantanuga mana kurefawani ei mujahidun allah gamoga jihad kurumattaka bin du koffa dawaha kamuga mi huriha maratake as evva eruga islam dinuga siyaha nuta tourism ki kobato sahabi ko as rasulullah sallallahu alaihi wasallam aruga dannawani timam beenume nikumelan buru jahalan nuta alukamattaka huswelage nikunnan rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurawani timan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga ummatuga siyaha yaki tourism ki nuwata emi garaddu ko fadiyoma ki ay allah moga jihad kurmattaka nikutume eggotaka ves kuliwara majala nuwata hamegane allah alukon kurmattaka ves tantana gos huswe hurmattaka nikutume nete
mi emme shamil gotuga islam din genes difawa emmana kuriga ghairu muslimun yahudina nasarange terego emmana ennu adivesoben islam dinuga datur kurawene gotta migotum balairuga tim miskita sharuwegen wa tim miskita datur koffa diun eives siyahae tourism ei sharuwegen wa kame ekam enun tanaka datur hadagen alukome gotuga diun islam dinuga huddennu ei al masjid haram al masjid an-nabawi adi al masjid aqsa mi islam din deke islam din bayan ko difawa siyahayaki enos milafzu miyadu arabinge terega mashhur wegen gos emme fahun ei chutti hodalagen huriha kamakun salame vegatumattaka kura kamekkamuga vecche kon huriha kame emihege gawmu du koffa emihege aada du koffa akhlaqu du koffa nuitaka din wes du koffa maleki dinuge usul tabes du kollafa gos waki khasa kantatege terega ena mashghulun kam ga hadafi kuliwara majala lawakiyuma neshumuge terega adi nuitaka rabuyuma zine kurumuge wes terega ade miyam mikeni tourism mi as duniye kankol toga feturigen die diumuge terega algon menna wes mani mi baduna siba kurimatlan jefa tedemme algon deke tige terem baybe funu ruliyuma ki sekarigen wa kame ehnamas qur'ani kamenne mikam myoti hamalula fenna divhe rajyega mikam wakippala fi warawwarugade tebe funu algondan hiwani waran ufalun kannege tibbawani dade abaha bodeti moleti wazifata libigen hingadane mirashu garayutun nabes ehnamas algon handan hunna ferhiruga algon menge rajyega resort ta ki ei warad divehim birugonna tanek gotuga sifa kurave khas gotega rangalu mihunge terega resort gule zuwana ki ei rangalu mihike nubunane sifa qurani gos mihik gotuga adi divehim bune ole ekacchen ove atuga jehenna angaga wes jehene ade ralak kura sifay miyadu algon menge halaki kobato minu ba feturigin airuga miyadu algon menge divehi zuwanu resort faruga wazifa ada kuramunde nulaha ku gina ehennamas ebamiyunga wazifa ta ki kobato bisna fikur kollange beje enage mamma fan hajjasha umra fonu mattaka nuwata enage amidarin belu mattaka nuwata enage ebbanu kudinna kiyawadinu mattaka ehoda faasa ki kum maga kun anna faasa etto kihine libigen anna echchitto mi visnalanje nukutae ade algon men visnalama hinga divhe rajyega tourism feturigen agota emme furtama divehinge terega mikam feturigen ayruga vi haves mihun ule rarasha duruga erasha gulunta nonnane gota ekan kurem feshi adi waki sharutake lagen noniyaka mihun ule rashaka emihunaka nere ege terega eba mihun divehin ala kala gotakan hedun alagen namaves kommeswarakan emihunge awraves niwa kuranje enemas kantatta shaytana abadus masay kurumdani nuba hadan kamawati madum badal kurumun nuba kurumun ebagende natija gotun miya dalgon menge mihun dirule rarahu terevs mikan as wadigin hingech ehmumge sobun tam fasadawgen diumaki emme kariga wa koy miyadus fennam yoti ekan ade algon menge teriyen awun ekashigen no huriha kamen as nimijje mi tourism ge sobun algon mi dakkan ule wahake ki ghairu muslimun yahudina nasara mitana genaun islami gawmaka veddun ei haran kameke ehennennu ekam ebami hunna mi tauhiduge bimuge tere wadeven jeheni waki qawaatuge dashun ade ebami mitanuga ulen jeheni so e qawaatuge dashun ekam ko mika riayaten nukurave umar radiyallahu anhu ge duwaswaruga nasaran sham karaga nasaran wes muslimunga rattaku terega ulunu adi ehem wes yahudin wes muslimunga terega ulunu ekam ko ebami ulen jehuni islam deenuge shariatuge dairaga islam deenuge verin kandala mingade geterega emihun beenun kantan algonu men kura gotakannu algonu men beenun wa gotan emihun ulenje gota eka miyad algonu men nam yoti eya khilaf gote fenifa ad algonu men nikamati fawa minwor algonu men dekeveni mi rambis ala kukulu nota mi rambis tan algonu men nulibijjeya algonu men kaamves nulibene kamuka ei warabodu kunhiye
algon menna miwad matiwere numettake devwa Allah subhanahu wa taala mi bimuga lavwa miwani e ilahu algon menna rizqu devwani kamuga wa'du korabwa algon men barosa wan jeheni Allah waage den jeheni ilahu dotun rizqan eden jeheni ilahu dotun ehen nungama wanama algon menna ki baegge alun kamuga wegen hingadane hitum miniwanun kamuga wies ekam miedo moti fennan konkametto no fennani ade demme kude rukole kurin sheikh bayan kore vira islami umme ijma' nuweto ra haran kama meduga ijma' waki zamane gato ufuli mihaka bui mihaka hamawani no huriha zamane gawas ufuli mihaka bui mihaka wani hama ekam ko algon menge zuwanun nenge to eratan ufulani e gengos deni e aruwani e bam hunga ettaka din algon men noboy tibene to ekkala diwe haruba huga onne atuga jehenya ange westane kongometto nohingani zine aamuwegen hingajje mi kamuge natija eggotu kongometto nohingani ebamuge iiduta rasmi ko faa kuren fashafi ingilawwato tiebe funnan komme aharege december moge fan service ei ebamu faa kura duheke christianu ei christmas night fan service wana duhugere ere faa kurmattaka emihuna music kuledeni kombeetto divehi zuwanu sattan nankiya muslimunne eriyen emihunna tayyar koddeni kombetto muslimunne kulani kontaneke to muslimuge bimuge mi divehi bimuge tiebe fulunge hito kurani allah muradeni raboni nashani lavakiyani zineves kurani mi ghairu muslimu algun mange tere feturifa miwaru mi resort toge zariya riti name kiyadegen dollar ribeti bayakum ye deba mihunge beenun takattaka midani mikam faturamun aam kuramun rajye gadam mihar baaki rashen nevara resort tan hadamu tedemme mi aharmen nan hamegani kaacheli ben mokom ga balafinama ekamuga algonmen alwetiwan konkometto nokurani ewarun dukonnule ebamiun asmitanu ga ulani sharafuga algonmen tibeni emi hunnan nokiri kotte ei ghairu muslimun emi mitanan annaneto algonmen na ruhige nan sobaki ebami hunaki muslimun kam nuwa kam wanama allah ga ayatu ga iwafadan ebami hun algonmen naka nurhen ege turun duniye kangol toga amihar emme wargode hingamunda ekkamaki tansiriya kiya kame mane ki kristiyanun ebami hunge diinak ehen din toga mihun khasako muslimun fagir gom toga mihun waddam masay kuru em tourism ge zariya mikan annani warak gadiyan hingamu wara baru minegga kon sifege to mikan nukurani sida tauhid ge killa ge terega divhira jassate ke wargina zaman wiye islam ngotuga tibeta satta mi divehi bimuga evves bay ko as allah nun farataka alukon kuran algon men bin do kollan tibem waneto ekam ko tebe funna ingeda gannawane adwassawa fawane budu diinuge ahuri werin alukon kuran beenun kura emme bodeti budu ege astu sifaga genes mi divehi rajyega bahattan etakiti beenun kure faave mi divehi bintahuga algon men nufeni kitak budu to kitak solib to alkon kurmattaka behetti furi natija gotun bay resort toge fural to gaskani taka adi e fural taka adi e magutaka gaataka kudidor taka bordor taka fembong engule tatta danden komme vesgotakun solib sifawane sifatake genestifa ebutte enge to mi divehi islami bimuga baki konkametto onnani algono menna nete miyo dawa kurum edani dini haggunu deti pop emme fahun e gowali pop e christian dinuge emme bodo fatwa nere miha ebunani haggunu de gawmeke christianuna divehi rajyeki satyansa islami gawme christian jeheto haggin adi wakinde nagafa eko miyo de shakuage hagigate ko bato rajye kita resort ebetto mi komme resort ge beje emiun as alkon kurmattaka falliyen alan ekan qur'ane miwaradda kama wanya tibe fun dadakarin dekene miyedo algon men halatu mi hisaba gosa vi eruga algon men visnalan ebeje miga kurigas dehi rajyoy duniyege etam mitan zalzala taka fembodon taka tsunami ara divehi nule kambodo wegenna hameken tv balalani manzur dekidani ekam algon men was allah subhanahu wa taala ge e inzaruga himenumum miyedo duniyege tanakun bin kiriya wes helilafiya e waache wagutun kulli khabaru gotu algon men balange beje mi wes kamennune bunani rajiterege tantanan as mihun kariga mi wes kamennune birunu gannashe
මියොලනි අල්ලාහ් තාලා බෑකු බිරුගෙන් ෆානෙති එකමක මිමිහුන් තෙලිගන්නද මා බොඩු අල්ගොණ මෙන්න ගින ෆාර තනෙක බින් හෙලුණු කමෙන් නොස් එංගෙ එකමක මිමිහුන් කොල්ලේ ખબર ගොතුක එවා අල්ගොණ මෙන්න ගෙබ කියාදේ කොන් කමෙත්තෝමි බිරින් එබොයි එංගේ තෝ කොන් දුව හෙක්කන් එයි දෙහාස් හතරවන ආහරුගේ ඩිසෙම්බර් මහුගේ කොන් දුව හෙත්තෝ 26 විලේරේ 25 වන දුවහුගරේ මිබුනා ක්‍රිස්මස් හුරිහා ගෞම් තකෙග්ගා මිබෑමියුන් ෆාහ කුරි රේ මි දිවෙහි රාජ්‍යයගා දිවෙහි දරින් ශාමිල් වානේ ගොතුගා එකන් කුරවුණු රේ එයි එදෝගේ ඉරු අරයාගෙන් ඉරු කොල්තකෙන් නොවේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ කෝෆා එෆොනුවි බොඩ තන්තන බොඩ කුදි තන්තන කුදිකොන් ඒලාහ් ඉරාදු කරේ මින්වරක මි කොන්කමෙත්තෝ රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බයාන් කරවවා ෆවේ bayge terega faafa amuwege hingajjikam waanama timan kalefaanu ummatuge terega timan kalefaanu ge ummatuge terega faafen amuwege hingajjikam waanama Allah subhanahu wa taala abamuna adhabe fonu wafane not adhabe fonu waanete den ummu salama radhiyallahu anha dannawani emiyunge terega solihun tibbatoy hadith korwani adehe solihun tibikam gaawes abamunge tereng adhab fonu wawa abamihun අනියාවරින් ෆාෆ අමල් කුරිමි හුන්නාගා හලා කුරවම ෆව දෙන් එබෑමිහුන්ගා අමල් තකා නියතා ගුලේ ගොතන් එබෑමිහුන් සලාම කුරවා එමිහුන් අජුරු දෙවවානේ මානේකි මරුවගෙන් දාක මිමිහුන් නෙවස් කුඩකු දින් නෙවස් අංගේ හුන් නෙවස් සෝලිහුන් නෙවස් ෆහෙන්නේ එබිමෙග්ග තෙරේග එක හිඟාකම වවානම වීමා අල්ගොන්මෙන් කොරංජේ කමකි එක නහී කුරුන් එක මනා කුරුන් අල්ගොන්මෙන් දුලා අතා ෆෑම් මිකන් කොරවෙන් එක්කම වවානම එම්මෙ කොඩමිනුන් හිතුම් වෙස් එකන් මනා කුරුන් තිමාග අමිලි නෆ්ස් එකම සලාම කුරුන් තෙබෙවුලුම් විස්නවා අල්ගොණ මංගේ තෙරේ මියන්න කන්තෝගේ තෙරේගා අල්ගොණ මන්නන් අල්ලාහ් රුස්සවා ගොතුගා හොදෙන එම්මෙ ලාරි ෆොච්ච වෙස් ඔත්තෝ එහෙන්කම වානම එකමින් හාසිල් කරවවන් මසේ කරවවා අල්ගොණ දන්නවාල් දේනන් මි සුනාමි ගොතුගා අල්ගොණ මංගේ හිටක බිරෝරිකන් ගෙනස්ටින් එම්මෙ මෂූර් සුනාමි ඉන්ඩෝනේෂියාන් ખાસ ගොතෙක්ගා දිවෙහිම වෙස එතන් දු ඉන්ඩෝනේෂියා සෞදි අරබියාගේ මෂූර් ඉලුම්වරියේ දතුරු කුරවා වඩාගෙන්නවම ෆහුගා විදාළු වනි තිමන් එරසු එයාපෝට් ෆේබීමේ ඒ සත් එම් දුනියෙගොන් එම්මෙ බොඩ ඉස්ලාමි ගෞමේ තෙද මෙජොරිටි ගොතුන් එම්මෙ බොඩ ඉස්ලාමි ගෞම් එමියුන් ඉස්ලාමි කොන් ගොතක අරබි වියෆාරි වෙරින් එබෑමියුන් ගොඬුදත්ත කන් ඇස් එතනුගා වියෆාරි කුරුමුගා රංගලු මුආමලාතුගේ සෝබුන් එමියුන් ඉස්ලාම් වෙගෙන් දී එම්මෙ මෙජොරිටි බොඩ මුස්ලිමුන් උලේ ගෞම් ඉන්ඩෝනේෂියා මියදු එමියුන් ගොඬුදත්තවගා කීතෝ කුරවෙනි මියදු අන්නනි එතනන් අරබි මුස්ලිමුන් වියෆාරි කුරාකන් නුනේ යුරෝපුගේ දොන් කාෆරුන් නසාරයන්නා යහූදින් එතනුගා ෆාහිෂ් අමල්තන් හින්ගම් ෂේහ් විදාලවනි තිමන්න උම්මීදු කුරීමේ එතනු මුස්ලිම කුදුරුම තිමන්නේ ක නුෆෙවුනේ එයාපෝට් එකු මුස්ලිම් අංගෙනේ දුනියෙගොන් එම්මේ ඉස්ලාම් ගින ගෞම් බේ තන්තනු ෆෙනේ ස්කාෆ් අලාලාෆ්ති බි අංගෙන් කුදින් තිමන්න අහාෆීමේ මුස්ලිමුන් කො බාහේ එමිහුන් බුන්නේ මිතිබියේ මිදම් වර රංගල වරකේ එමිහුන් තිබි ස්කාෆෙන් අලාලයන් නුන් හේ එරු අංහෙනගේ උරියා කමෙන් මිහිරි හාමියෂේ එෆෝ ෂේහ් විදාලවනි තිමන්න ඒ ගෙල්ලුම් වි හිසාබතක ගොස් මෞලුමා සාෆ් කුරීමේ ඒ ඉන්ඩෝනේෂියාගේ එම්මෙ මුස්සන්දිකොන් උලේ හිසාබත සෝබකි එතනු ගාවති ටූරිසම් එම්මෙ ගතිය එකමකු තිමන්න සුවාලු කුරීමේ මිවරු බොඩු කෝෆායින් අල්ලාහ් ෆොනුවවා මිතන් හලා කුරවා මිවනි කී වෙකින්තෝ mi huriha wakin algondu adu heruga algondu hitan annani algondu menge divi rajya evve safatenne barabar ngebe sifa kurebe algondu mena kita muslim anghin kodin to fennani divi rajya kitere niwawiya emme bodu mina kammi innani skafen alada eneri warar rangalu efa tedemme miyadu warak ginavejje burugata miyadu music kule mihunna nasha mihunge hedumaka uniform ka ves vejje burugata angalu wahake ehennamas ei islam dinto කොම්මේක ෂේහ් විදාලවනි තිමන සුවාකෝ මිවරු බොඩ කෝෆාන් ඒ කී වෙගෙන්තෝ මිෆද කමෙන් මින්වරු කුරෙවි කීවෙතෝ තිමන දුෂීමේ ඛියාමත මුසගර කුඩ කුඩ ඛියාමතේ කී වෙගෙන් විදාලවනි අල්ලාහ් වහීනු කුරවා හිය යෝම තුබද්දල් අර්දු ගයිර අල් අර්ද් බින් එහෙම් බිමක බදල් කුරවාන මේ ඛියාමත් දුන් mi bim badalu fem yoti kuda hindu koletterega sikuntu koleggeterega ehem bimaka maneki mihun nulahak warugade dirolun tane evves mihu nule fatane gotuga badalu wegen di kihinen he mivi kiwe mi warukam evvi timanne bayem mihun kiyadine timanne menge terega zuwan lafuraga evves anghin kujjen nuhunnane enage lobiyore ku nule dive rajye tafatuto
emihun eki haflataka dance kuruntaka neshuntakadde baddaluuntakadde eki buruta jahalan de emihunge mamba fana enge haluga ekudinge muskuli bappa nuwata mamma miskituga alukamuge ekudin tibeni koteitawga nuwata haflatawga emihunge loberna ku nacharangi kulesha mikam mana quran evves tuletti mannamge terega nete ade allah subhanahu wa taala faafatan haram kurawwa fani e ilahu ghiiratteri kamattaka e ilahu ladodi wodi gannawa e ilahu ge alaku e ilahu kurimatiga mifada uredumen uredetan ballawa wodige tuma hagigatuga ehemwege mi huriya faafe haram kurawwi rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith korban shehu idalwani bimmatiga wa evves miyoga mikamaka ghiiratteri nuye muslim zuwanu muslim anhen kudinna kuzine kuraniye turistun gotuga astibi europe ge mihun kafarun nasara yahudin bes muslim anhen kudinna uga zine kuraniye ifada haluga wanikon hanguduge mati rabbul alamin allah taala wahi kurwani inna batsha rabbika la shadid hama kashon kalefanu go veras kalang hippomaki gadafada vegemwa hippomeke e ilahu amuru ai fena khanda wagutun ebamun hippevi kivegen emiyunge teregane kama ghirat terwi miyaku ladugem miyaku berugem miyaku kambodo miyaku ekamuge sabun allah subhanahu wa taala emiyun hippevi wima tiabe fulunge foragahugawa biruweri kamegge khabar dinu mattaka algon mitami hottuni visnawashe tiabe fulunna warak kyarim mi biruweri ken e baade ehmima tiabe fulunge belumuge dashugawa mi hunna amire nafsu salame korabwash mi biruweri kamu sobaki algon menna mi hawalu kurefa amanata khiyanat revejje kama wanama allah subhanahu wa taala ekamuge badalu algon men kiban hippawani kan hanu ful korobun ban wima gowalan huriha belene werinna bappanna mammanna adi bebenna kokko enna ves timamenge belumuge dashugawa huriha emmenna rakkateri washe ebamihun allahan uradumun salame kurmattaka vevunu huriha masakate kurashe sobaki duniya matiga hingawa gos aliwangandaka en evves miyok ereka tiyage tereng hame ekakos neden den kinetto wani allah taala ge niumen nuwa gadafada wendeni azaba timage okhtu mamma nota datta nota ambi miha nota kokko ellalan timaru heneto mikama farwater velawwa mi fituna e baade mikamattaka visnawa mikamattaka elen huriya fiol takin aluwa rakkater velawwa sobaki allah subhanahu wa taala algonumenge tere azab nufunu wawane algonumenge ettakun libigen kantatege natija dekko mattaka menui ibren hasil kurumattaka menui wima uradum salamevve rakkatere gotuga tibe anekkamaki algonumenna kannem mikan huttu ekan tedemme gada baru huri farayatakum mikan kurumu midani algonumen kitemme nurhunu kam gavies ekamako rabbul alamin hadratuga algonumen ebaje hujje gaim kurang ehem vejje kama wanama munkara mana kurumuge emme darumin warga namas algon menge baje hifen ei algon menge amile nafsa algon menge belugum dashugawa mihun salame kurum duaye ki allah subhanahu wa taala duniyege mi waruga devegemwa fitunatakum algon men salame kurwa adi ilahu aamu wegemwa kofaakun himaye kurwa rakkateri kurevun adi qiyamah duhun narakage vendani adabun salame fafada aluweri taqwaweri solihu baykamga لفون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك